I pay me kasanche me kasaka krebi. And I know say won so befa na watu ho anamo. And koma me no wo bono. I didn't know why hi sir. I didn't know what tete. I didn't know I'm what bemabu. And more what bemumbu ate. Men tete. Menim said your society kafa honunti etwa da na wo high. Etwa da na wonam for sresrew. Omo twetwe. Said na wo de wontumi wo ye. Etwa da na wo tete. So one only one see sunyina and there will be a koja wa brabum. Me high. Doctor Kasembia Chrow. I'm what bamabu. And more bamumbu. The Juma Wuyan and the Jumana Basa. Medofo. And more bamumbu. Mentete. Now what can came Trono, a radical Sembi, our Isaiah 41, verse number 10. My men can come brofono. Also, do not fear, for I am with you. You do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. What kind of tree now? Was it ensro? Na me no na wo ho. Emma wakumentu. Meni unyankopon. Mesha wo den. Enso meboa wo. Awurade so obeboa wo. Wode ne tene nifa no ebekura wo mu. Nti yamansa. Akosua. Kwaku. Efia wotie mi anopai. Ada na wotiete. Awurade anu masam se ensuro. Wode ne tene nifa no bekura wo. Emu abemumbu. Mamun ka dio mo beka. Mamun nya dio mo beye. Eto da na waboto. Awurade anu masam se ensuro. Wo kan ho. Wode ne tene no nifa no. Wode bekura wo mu. Mesrew. Enye die society beka ene bebu abemu. Enye die atamfo beka ene bebu abemu. Enye die namfofo beka brono a wote so die omo beka no. Enye no ene bebu abemu. Ana pa Nyankopon kan ho. Enti mensuro. Wose obeboa wo. Esanse wone wo Nyankopon. Ensuro kra. Wone wo nanam, wone wo na wo ho. Ana pa twedi ampon basa yadom no won kan ho. Won boa wo. Won fa ne tene ne nifa no won fa nkura wo. Adomnity. Amen. Good morning. You're from a Hitman from Brown Crab now. Every Saturday, copy said on Crababon. Jumadi anything at the Anidaso Wɔhɔ Obia. Marching. Aboni fota dua mu abubu ama me ni so nyina da ne manije erade na oma onwara na oje awu brede mu da sani bere so bre maya to pasio mayem pa potiefo ohunu oni bi emobo so be free bone nwa ye papa nka be hu se ye nyame tiase Minutes after 6 a.m. here, and it's a beautiful Thursday morning. I bless you, then Yankopon said. Number of Freddie is 0593406565. Hello, good morning. Brother, yes, sir. Good morning, you. Good morning, sir. Me pacho wapo muti saying. Nyamiado me we bra. Ye den Yankopon say. You bra kwabra ye da wase. Any crash out dia man. Ye nsuro. Ye muhu. If you say Yankopon kan ho. Okay.
The Namias in Crasha, the Amaye. You met the Namiasi, Ama Misofu Penny, Honorable Bishop Richard Jeron, Duce Anyagbede, Adonai International Ministry, so for Papa One, Jaba Coupe. If you are Medan Yamiasi, Ama Mabusia, the Yerememba. If you are Medan Yamiasi, Ama Zilla, the Yamiasima Milkua, the Yamiasima Pona Nana, the Yamiasima Santizongo, the Yamiasima Wo Hitman, the Yamiasi Emma Kwajo Sami B, the Yamiasima DLFM for Abusia Kuni na any callers association. Right, Martin. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. My patch your first saying. Kofi Manu Ashama Diamond City. Kofi ana pay na Nyankopon say. Hitman Nyankopon say na de ni biomo. No crepa. Dry stone gugu kama. Nyankopon de say yan somna na ye boni ayefo. Bi danyamia sema Hitman onkwa eni webusia. Bisa danyamia se ema DLFM Callers Association executives any members for nyina. Bisa danyamia se ema precious fans of DL executives any members for nyina. Bisa danyamia se ema ye mami odobroni ene Enquala ne ebusia for nyina ene ye papa that Lumba ebusia for nyina. Hitman do besia one nyame enye edu. But that's say good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. My patch your first saying. DLFM and Danny. Danny ana pay na Nyankopon. Ye na Nyankopon say. DJ Hitman da Nyankopon say. And I'm so say no beautiful and lovely message out there. And that was a Nyankopon show. And I'm that Rajas ma Amen. May that say. Good morning. Morning, Black Obran. Me patch your first saying. I don't need sleep on no good. Me patch no pay na Nyankopon say. And I pay the Nyamia Sister Santo can be on. That's so mammy busian for the customer say on my dear mammy. And a power way, Miss DP away okay. Black Obran about Yami sure why. Amen. Good morning. Good morning. Me patch your who your pie first saying. Nyame adu bi ahu ye pa. You ma minti o. Ano face that is plastic. Oh, not doye be a what time they are do me ye. Or someone at the top of crunchy as you. Me then I say, oh man, me then I say, oh, me no, any me plastic. Me fearful. Any more take you more. Any romance. Amen. Good morning. Morning. Mama Esther, apomu to say. Yes, so I do more now. So Nyame adu men so me ho ye pa. Radia san bie han na to yesu bi. No crepa. Ye da radia say e wo ye nkwa ye ne ye busia nyina nkwa so. Ye da radia say e wo Hitman wo so wo nkwa so. E Roman father dey ni birthday sami nim. E ya we sinema me. Mate. Nyame nka ye nyina ho se de wabue han na to ye so no nkoso no mma ye nyina ho ban mama prince la ne na busia mo nso mo ne mo abusia nyina e wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Good morning. Good morning. Men trimpana so huma na pe wa pomu to say. Nyankopon adawroma Dr. Manchempana, who had been papa, you don't Yankopon say. Ya sorry, Yahu, and we are ma, yet in Cromano Paya, may I sit down to Anamadema, Ukidiampo, Yankopon, or boy, Hubaya, on my Yahu, and Master. Mamma Yamiasi, and Fama Emmanuel ATV, a Pentecost software, or no, a district pastor, I was whom the sophomore, and no everywhere, Ebenezer Ado. And so a Pentecost software, Chevy, and on so a war, and a pay with that Yamiasika Sepa at the moment you pa. Men Trampana, name Macasan and Wabi, Macrow. Now, Yankopon, Ayajuma, and that's say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch me who ye first say. Moses New Dawina. And a pay na Yankopon say. No pension, the Radiancy, so I'm and then so at the patchy. I do not see, or man, so I thought whether I have fine. The Radiancy, Emma, Need FM,
adwumayɛfo nyinaa Roma Fadanso yɛda Awurade ase ɛma na bra boya na wɔkyɛ na mame Awurade ase so ma yɛte nkwa mu yɛbusuafo nyinaa yɛsi ase danke Awurade din adom no nti amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patcho e fro say. Hitman patcho family zi me ka tafi akra no sta. Ana pay na Nyankopon aselizi. Hitman ana pay den ye de be share Awurade anam mu. Yi a wo ye nyina ye be ma nkwaje a waje enkuru aso. Ni abo Kristo din. Me da nyame asema Roman father. Ene na nsa na odi ni birthday ni new age Awurade nsa na nye ne kese. O ma ni timu asem nyina mra mu ne wosusu wona koma mu bia no. Awurade nyema no. Ya da nyame ase so ahwe nyina sa boye ho ban na dum ti amen. Amen. Good morning. Good morning, me yakwafa. Brother anope wapo mu te say. Oh, mo chanti. Some de be am kan o se do to en o di mi ja. Okay. Right. I'm a pensioner na so nko so so no obusuan so. Amen. Nam dem so le no panam te se Ghana han bi BNC abiami timi pia bontina. Nam dia se dia mo te fo Nyankopon fi se. Nya amanyina na nya se de nya yo. Na dmara kwa. Am obu ho bai am bone fo na bofo. Am nya ye answer ye. Obo dia na twaso nyina ho bai amaye na obi etima mo ngam. Na ye tia so gwem na obi twituo obi so ntia ye obi le bibia ntia ne a. Yes, so tell for Nyankopon so nko so nye Ghana moa. Wo hu ambo na ye mpanyimfo nso won ka wo makoma no nye de person ni si so man bia no. Tempanyimfo no ye bone a na treka wo man no e ma so twembo wo man so. Ye bompa ya ye mo bi so me mpanyimfo sasa fa de mo musu nyansa no so mo man Ghana. Se de so mo ye na. Ye ba na se wo do ba Yesu Kristo na so ndimiti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa che fro say. From of ya me frefitation. Of anope na Nyankopon ase. The Nyamia so ama de pe ache na obi biara opia kokopɛ na mediare ɛne no be fura ne no be ship biara Awurade nkwa no nkɔ no mfa no be afia so gwem. Amen. Yeah, that's what fa. 059340 6565 0534050199. I'll pay you the Nyankopon ase. Once was said and say. Hello, good morning. Asante Zungu. Oh, Papa. I pay my you. Did you get up your contra with him? What? Amen. The chairman, me, I do not pay. Me remember me, Nanum. Who hike a Seattle and was so shaming, as so. It could do Fias with him. But he must have a group of young people, Yanni. Yanni can say, okay, Yampong. Ghana above for Papa. I ain't count you. Amen. Amen. Asante Zungu. Good morning. Good morning, brother. Me ba che fro say. Mama asia to me afienya. Ana pay na Nyankopon ase. Ana pay say that Awurade ase. E won ne ban bone ne hwe so pa wa hwe so. Titru me ma me da Awurade ase de na om. Me sere Awurade ban bode ma om. Ne ne ahwe yie. Say Awurade hu ye mobo. Man boy hu ban. Me hu ambassador. E won adom nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, brother. Me ba che fro say. So why Big Mama? I feel New Jerusalem. Big Mama na pay na Nyankopon ase. I bebree ama me ne ma ne medusua. Then I see bebree ye da so ufuo. Aso na adumara kwa wa hwe ye nsoma de pa bia kyen. Aso nyina nse me da na see bebree. And so me bra ba ko ni birthday friend ko si Thomas or Kaswa. Okay. So ya me share the man. E wo Yesu din. Amen. Amen. Yeah, that's it. 059340 6565 0534 050 199. Join you live on Facebook. Uba no share link no. Abo fufuro bi nso atumi ahwe bi. Ebenezer Sam live on Facebook and page. I say good morning, Derek. I say what Nyankopon say. Hello, good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa. Mami wapo mutese no pay. Adomani ahwe ya o. Le de nyame ase. Mumpa ebone so ye dwuma. So pa, nyame guso fiesi ye. Amen. Anapay de ye da Awurade ase. Wane ban bone ne hwe so pa, wo de ase ye. Ye dae. Ye so ye ne basa kesi kura yi mu. Wanya ya mo bone bonsam no amfa ye nyanam antware ne. Wana ye nkra adwane sanu na esrofiri sonfo na fidie mu a. Anopay na ya sidam kuto. Ayeyi nkuto ene ede moti asefo Nyankopon. Me ne me manyina danase
me nana no modana se me fi dua mu nipa ya dana se me da Awurade asema won so wonne wabusua Israba ne na busua Kofi ne na busua DLFM abusua kase me da Awurade asema mo di fini mu fiba sabri nyina Awurade sabofo mamo a mo nan pimobo oman Ghana wabie ne han fefato yeso enframa ya humi ya nto ye ntua Awurade de atayanya na ya sedan kuto emu mafra danase emu yufu danase empanifo nyina danase ni Awurade aye no ebro adwen nanti ase so ya danase adumnti amen. Amen. Good morning. Good morning, Black Obna. From Same. From Kasafi, East Legon. Mamiti Osame. Pay and a pay at the Miati, saying so I can aka at the phone. Master Chamada Bojo Moje de Kusen. One year and Quentin, Nasa Etiatia. Ye na ye paganation in Yam. As some your dama, my Ghana, yet the Nasi, city. Then yen so there was some Ghanaian arts in Kaban. And a payment by way on chair, many so BBS, no BBR Cosum Biara, and coupon share so, no yedi, no phone kosher, number, and yeah, all the story. Yet the Nas will not do it. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Sister Adwo, Agwansaba. And a pay and then Yanko say. Hitman. Sister Adwo. And a pay a come as a Mompire movie. Into an pay the Bompire ma. Asante zongo za alaji zongo no. And then the year ne ma ne sranya nkopon shira de ma wo mo. Ye die enkoso me de ma wo mo. Bibi biala wo do won sabe som enye ye ma won. Na me da die busia ku so nyina me da asema wo nyina enne de. Sanya me hwe ye nyina yenso. Ma ye ho mma asem. Na yen tinasia so dwiem na nwumre du a ye de nasia ma no. Amen. Amen. Sister Adwa, yeah, that's sister also. What to me, a friend and an pay. Good morning. Hello. Morning. Me patch me who you for saying. Area mama me freki pampa. And pay and Yankopon say. And pay me the radiasi. So the adipasi ya chain. Then I'm the radiasi so mama nana Stephanie. Sisi ya okumasi. Onu so me the radiasi say me odi afi ba kwa kana fi. And I'm the radiasi so at the mouth. And pay the amentie wa meninge. Yeah, light up. I just said, baby tea. And I pray Yankopon shroud. Amen. I dear Munina, we evangelist Namugo. I said, more the Babana, I said, more the Mammy. And I pray the same. Yankopon on your cassia, one with Busia. Amen. We see Bam and we see Madame Benu. Yankopon on shall cassia, and in me, younger son also for Trasunte, it should have by Yankopon on Shirano. Na deni deni na munya sempa FM reye eni e mami odobro ni nsuso bishira Nyankopon semshira edigu na brabum anopa Nyankopon onshira no nya okasie e wo Yesu Kristo dinu. Amen. Amen. Yeah, that's say won so what to me afre. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. I your friend Jenny. Kasa free him fa. I me kasa free aviation. Anopa ye na Nyankopon say. Anopa we mi sun de radiasi. Anopa bia mi sorina ma bemu bu. Uba unya ba rejo mi su kasape na miachi. Inti nyami shrao. Nyami ma okwatinti. Amen. Nyami shrao. Nyami shrao. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning. Mrs. Minta. Yeah, brother. Anopa wa promote saying. Ano pe mapomu ye na wonso e. Nyame adome so me ho ye pa. Ewade dia chenye na no pe. No cre. Ano pe ya dana sasa fu Yehowa e dana se. O yie ni adoye a odi aye ni ebusua. No pe ya sa sorry pe chama da bodwe moje di emu afunsa ne ade yo no Ewade na waye. Ye ko so dana se. Dan se ye nkwa hu hia yen. Na ye nkwa no so hu hia no Ewade cheye. Nto nkwa so mbo ye ho ban. Ondi ye fi oboni so fi bibia we sunsun bi enu. Ye ni efiefo adani dey na ebeda na se ye refi ye hu mpa DLFM fi ye be kai na ya da na se da bobra ano pe nyame onhura. Amen.
Then my casual say, I'm the because you say you want to say, well, Becca say, a Juma no mean ye be. Nejuma will soon to me because, oh, ya, queen, no matter, you know, a bay sorry, cast your pie, a bet ya sorry. I'm a for flat baby, a foot too. Ye free, a software, I do more my or more so with your phone or moving and nominal. Ye feel of Munson. That's what I am come what it. I was to see you. On son about for Lumba when I will bush your home by. Then the day now, home basket. I didn't count when you feel for now. Oh, yes, you did. Amen. Amen. But that's it. Good morning. Well, too bad. Piaga in the message about no pay. So good morning, watching live from Achima Safo. Last time is the best live on Facebook. Because good morning, bro. Janet, I'm on the message about Nano Pay. I say good morning, Hitman watching live. And I thank God for my life, my family. Madam Sarah Pamford, wa Bank of Ghana. And I pay was what the Yankopan said. It's a beautiful morning indeed. What the Yankopan said. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Me patch your first saying. If I tell friend is Sandra, because I free my free zone. You Sandra no pay any Yankopan say. Back of land pay there, me done me ask. I want to buy born in the chef so far. Or they say me me bush ya for. One man at the previous say I am say I think I want to be a me done as far. After me Sandra na me ask mama my first la for su. Na me sure no kan who baby biara Obia. Back of land person person me so number for except na ko podi enu monyam. Tunina. Metiasi, ede metemawo. Metiasi, eda meiwaye. Metiasi, ede metemawo. Metiasi, eda meiwaye. Bebre na waya mame, uba esamani, mi buemano, mi kase, me waya. Back up now, that's it. Bye bye. Me that's so once what to me a friend. Now, I can tell not telling the message about no person. Good morning, Hitman. I thank God for my life and that of my family. In Jesus' name, amen and amen. Janet said, wow, say how you doing, PSC Kwabena? I thank God for the gift of life. Amen and amen. Diana Frappa Pebi Ampo, and I pay what's what the Yankopan said. Hello, good morning. Good morning. Me patch first saying. Lisiana pay any Yankopan say. Amen. Me that say. I say I thank God. I thank Jesus. Amen and amen. Augustina Coffee. Eddie Free Tema Community 11. Good morning, Hitman. Now if you Eddie Free Tema Community 10, and I pay what the Yankopan said. Ishiranka ye Yankopon, Eja wakwaje womei. Oni eja nompa mu apambi na wama na bem ye nchiri menreso. Iradiani ya mwadi, amwani yenki chaje fo. Odi nyumfa from ya shayanone, ye Yankopon, kambere mano. And I pay Yankopon won't hear na seda. One kaya home. Yeah, but I free ya kwa jume. One more home by. For your call. You better say be a woman and sanka. Bani be do fear some driba. I say papa, yeah, that was said. I dominate. Amen.
39 minutes after 6. Coming up next on the show, all the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. In Shraba, could you some maybe better than Santa Penafi? What do you call Wakratamu boss winning in Eddie Abreu and Anopay? Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Jesus diadro me at the temperature of the sun me and come a day I do me na Yehovah would do me at the temperature of the sun me and come a day but that was your sanya wayami metsu huncho I'm a show when you're that was your son, I am me. That's so good. I'm a show when they know. That was your son, I am me. That's so good. I'm a show when you're young. That was your son, I am me. That's so good. I'm a show when you're young. Saint-Michel, baby, I'm a don't fit you right to me. I come a day, yeah. But then I say, oh, send ya why me. Metsuno Hojum, I'm a shannon union. But say, Mitsumika, yes, why, yeah, why, I'm to make I don't see it, I see. Send ya why me. Matson no hunchum. Now my shannon young. Oh, be ready, I was yo. Send ya why me. Matson hunchum. Now my show when you oh, my ring to me can ya why. I'm not to me car, Yahweh, yo. When I was yours, and Yahweh, me, that's all, John. Namashe, when you're young. When I was yours, and Yahweh, me, that's all, John. Namashe, when you're young. Sawe wajiminkwa miwayo mishawani munya sanya wayemi metsu hunjum namasaweni ya mijisase midawasyo sawe wajiminkwa miwayo mochanuti midawasyo sanya wayemi metsu hunjum namasaweni ya hey check manu to me can yawaye yawaye manu to me can yawaye
I'm a show when you're young. Ah, you are yo. Send your way to me. That's so true. I'm a show when you're young. 6:45 is the time. 15 more minutes. Okay, top of the hour 7. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Coming up next on the show, major stories making headlines. The National Daily School Wakrata Muboswana. And I paid the Nina bro. And phobia no one do one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday and come on, DJ Cass GH. It's your birthday today. Appear could be sample. And birthday, happy birthday and confirm. Happy birthday and come on, Lisa Fear born. Happy birthday, happy birthday and come on, Fear. Meshaka is upon. Meshaka is upon, and your birthday, happy birthday and confirm. Now I try O2. Happy birthday, happy birthday and come on now. Richard Sirbo, happy birthday, happy birthday and come on, Sirbo. Catcher and no Akusia. Amwakwa. Catcher and no Kusia Mwakwa. Happy birthday, happy birthday and confirm. His Excellency John Dramani Mahama has commissioned a new 260 capacity Damangu prison camp. I want some about a pay. Ghana Gas has unveiled new infrastructure plans intended to boost national energy security. I also some about a pay. I'm a show when you're me Jesus me that was you say we watching me then also Ghana Drunkers Association Ghana one hour no more sapa okwe waga I statement to be able to ya interested yeah I'm a show when I've got my brother here Ishaba Kwejo Samibi he's looking so handsome this morning bro imagine. Yeah, me just so. And I pay you work with you. I'm Adam. Obanso, me to say why you be come up. Oh, my preparation. Oh yes, I can see that. Sure. So preparation now ba ubo Miami hu. And I say one preparation so a. Ubo Miami hu. But no pay you to say what preparation come pa. My tombo was preparation. What's say fidie nyama dia. It because ah we dia anyam no feko. Tano pay what preparation come pa. I said, 7 hours, okay, can I say? Be a Yamasum chill cacra. Shadan Tibia said if you did to me, my dear Yaman of Fico. No. Some day can't some call you. Okay, a higher quine. I think say I'm funny. A higher quine would ya. Was I be able to call you? Oh, Yamiadam. And it's a beautiful Thursday morning. And we thank God. You know, His blessings are new every morning. You should walk in faith and favor today. Nankopa domuti ani etinkwamo na se yetiase a yetiase mawrade de ye nyina no enye na dom bia yentumi enye de ye kojo anapɛ na me ne atiefo ye hye ye hu nkuran na mebusa se etoda na nipa haisa etoda na nipa tete na mebusa se adenti na wo tete adenti na wo hahai adenti na wabamabuo na wo kan Isaiah chapter 41 verse number 10 now. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Trino, I am a dedoto. Wase, Israel, me know the Wɔhɔ. Emma wa komentu me ne Onyankopɔn. Mehye wo den enso meboa wo. Me de mentene ne ndifa no
ebekura mu etoda kwadwo in our society a yewom brono a yete so nnamfofo a yewom no etoda no mo twetwe yen ye ne won esi so ene wo koja yen ye ne obi ene tu anamo bi ene sa nipa no wakwa ni machen wo abrabom ni yesre wo wo de ye na wo de wontumi wo ene ye de awo ye de twa wo mpoa mensuro mentete doctor catch us say de aye ne de enye yi emo abemu mbu nyankopon so wo ka wo ho wo de netini ni nifa no wo de bekura kwadwo so when in sama no pay ni ye de say ho cry right in fact nkomo no emu ode na ye ni kan fa ncha na asem na tifo a won mu che free o mu che free tichire ne benche nyankopon wo nhira wo ma no pay na ene se wo kan Ecclesiastes ho ma no anase o senkafo ho ma na etire miensa na ma yete ase se ade bia e wo ne bre and ade ba kwa me hu ne se asofo ne pina mfanto asoroma ne tirimu ne se wo monka no kure nkyira asafo ma obi de ne ho ko wura Kristo suma ne aka kire se wo ba obi bia beyeye especially se ye kwa akotwe akra ma wura de ne ye kwa oh nyame de oba ne mu a adepa nko a o hu beto bibia ye kama yes eye no kure bet ne ma ahodo nso a ye ma ye wa Kristo sum no mu a ye famu no nso aye a wo ma ye ne na ni nkire nipa Oba Kristo mu a bra ko bra ne nkire sa ade nyina be ya ma fin se de opa no ente sa da da bi yidi ne beba gina wo so edu bempen so abe wa fam de stra na emma nyame wo ne hyehye ne mera wa hyehye ma obia en edu bempen so bi se na nyame ne wure mfi nipa nyame wure mfi ne ma twede empo Nyankopon nim ne die wom asase we so no hye ne nso eye wura no mienu dia by form ha se ne dia ye senior man dia ha no dia ye senior dia na so wo no so ye boss dia so se eye tuo boss no na wo soro ho no na senior man no wadan enti ye wo form ha se no ye wo ha se ye ne senior man e dia prepare wa na ya gye ho na ya ko hwan ho boss nchen ade ne sa ne te en mra na wo yire wo ho a wo ye wa fam die no na boss e bia kwan dia ma wo na wo boa wa kwani ase nyina so ni ma hodo bia beboa na ho ato wo no o de ka ho mom na mom no me yanya ya dwen se yenya afa Kristo ayawie ekire din ente sa so beka ya John ya osuani ya Bible aka ne ho asemi eno mo chende ne to ekosi adwonwa na ehuru denden ne ehuru sa ne to kosi mu ananya sa Peter wo mo yire no esi na bo sa ne wudam kura no os page no me hu se wie mu ate me hu se esura bie na abofo ye adwuma ana otumu se o ma mfa na ho gono so aya amoma yen susu nkansem de engu asoroma na som enya se du baabi na se omo ba na se de omo hwehwe na omo nsa nkan they will go back aya semba ko ehu pa oba back mo ka chene se oba obesi dan obeto fie bibia be ye fan na oba na wahu a obesan akọ behu se mo daada no na se mo Nyankopon no nka no kure nyame so anka ne saa oba ne nchen ya yedi no de be ma wo but e wone bra oye no enti ebesre Nyankopon wure mfiri ne mada age wanhunu wakwa na kwan na wamfa so ofa so a sometimes ne memu odin beba ebiri bi kura du abra kobra ma wayere wo ho a wo ye akwankyene wo ye fasting wo yere wo ho a wo botre na ebra no that moment no na ho kire ne kura mu be ye den ewo mo Kristofo mu tie no pe no ye nianom muslim fo no omunim de amekan ebra wo du ho asi ho a wo pese wo ben nyame mbo no sampempen so no kura ho kire mu ye den mo unim se ni pase ye die ba aya wo mfa na ho gro so Nyankopon wo kwan hodo wo fa so siesie nipa na omane wie peye senso hwe ni ho no ma promotion so ni abrabo no nti edum pempen so amna wo twetwede ne ade no na akwanya yi bebia ma epono bi na wo mu no emu ba betum afoforo bia no ye kakra so with that test there is no promotion no yanyo so hwe a unko banim yam waba so enti fatu trim so ye Kristoni a wo ye muslimi ni a fatu trim se ni ma bi wo mu a se wo fam bra ko bra ye kwa ye be na brabo no enti no school ni ekwetena classroom for so many years bon sa fe ba ko aba ye se ha de ye promotional exams un say end of term exams ye wo mock aye twere ene ye wo den promotional exams ye wie kura na obesa akotwere wo final exams a de wie school ni nyina ya basobo ene testimonials a won seka Nyankopon sa na wa hyehye no but ye dodo na anim asofo no pekura anim de amekan yes sane ma ne ba na wutumi fam na wo free a ne Nyankopon ehunu so okay me bai me hu se ya de we free level 1
but ne kwa level 2 a obetimi umi so bi wo ho no ma Nyankopɔn ma na kwanya na wɔkɔ na sika sɛ mɔkɔ na wasoro we ya we yɛm bebre yɛmma ya kwanya na brabɔ no hyɛ asese akoye yɛtimi si dan yɛnya ka atɔpɛ na brabɔ no asesa aso dem kra nsi obi o yes afi ne yɛbɛka sɛ tie nyame asɛm that will be the moment a yɛbɛka Nyankopɔn kra ne wiase bi many time nyame ni mu akomam ne obetumi ayi sometimes ɔto no bo asiesie o ɛma wo wie pɛyɛ ansa na di bia bi hɔ de wakɔ enti wo hɔ na wo na mu nne no da bi o ekwan bebia ma wo na ekwan na bebie ne so nti nyame pɛsɛ o siesie o san pempenso no sɛ de bɛyɛ aduru hɔ no ma wonte hwe nyame ayi obi adɔyɛ menne wahwe ase yes nyame ama obi atɔka ɔtɔka no no wawade o ɔtɔka no wayɛ ne yere sa tantan de ɛna wahu ne sa nsa na wonya maya omo ho ofo omo wofo na do mu si front na mo mo condition wanya baby girls na mkache wo nyame mfom so awaye no so man ni di yie odi yie wieye no we gya ne yere sifie no say samaya no wo I mean bus stop edo omo esi akan sa yes Nyankopɔn te so ohwe wa na wanu no ho sɛ wɔyɛ saa de ko onimu anka ma afafom because yɛyɛ especially men ma ko bena sika no boton abrabɔ ɛyɛ different ɛbɛ hwɛ ho a wonante ɛyɛ different se ni ho de abeka sa wona adwo pa wo de wo ye good sine obi a memra botom na hwe ti nyame to no bo asese nipa kakra pempen so oduduru a ofisa fidie me mini pay no me ma ho kyerɛ kan no na me hwɛ sɛ nko be pawo me said your edu baby o ma ho kwan mo bonsam eso jobu hwe ya o ma na japadie nyina firi ne nsa no sɛ ye wo anka bɛkɔ okonfo bi nkyia kwaje mo ana because nkonta to bentum na nti jobu anya ne sa ohun sɛ enu achi no Nyankopɔn sɛ de ohwere ye no onya ho mo nti o hada wo na mo ne no tibia be nyame ahye da gya wakomu ohwɛ wo gidie ɛne sɛ de obetintim one na sɛ bɛ ya ekina bi ne kɔ base o de adekese bi hya won sa na seni ho biewa wonka so sisi ade me ho akyere mentimi nsom nyame biewe entuye bo ase o ha na ebekɔ but eye bre ene yame de ye na ade si antuye bo ase na ye pede a ebi ye wo class 1 na ebekɔ so atena class 1 nyama nyame kwan na ono anto no bo ase sisi ne mre pam no so o rezi me nume de ye kɔ so ho no ma abekɔ bra be ye den si ebesi fom nyame nka ye ho ano pay na pay kodwo wonso Nyankopɔn wonka ho Gratane mo boswana na ya wada no pay obubo bosmene da to sunsia won fempem mienu and you don't know all the top stories major stories live on DL 106.9 Johnny live on Facebook abra nshiraba akwadwo samebe liko wakratano mo boswana wade bra akwadwo wobre ni Ghana fotio right back obra medase na yemfa kwanya we so mfa nkyare na ase ame yetiefo mu tiefre titire ne benche ne nkasa twede ampon Yankopɔn wonhyira wo ma no pay pa emfa emayen na kuwakrata no ahodo ne nyina ba monten so anopay na ensem de nam ne de da Lumba nwom epantoma edoso pan na wo de ne so ba akoto kuwakrata ne bi woto a gemre na kenkan obehu nsem ahodo anopay edi ahim ewo man kanam ene amahodo bi so na ye de yi de etutu na srane abasa bena headlines ne bobo so ama hu nsema hodo a na poso ekoso ewo man Ghana na yansha kuwakrata na se enfremfri daily graphic okunini kuwakrata no daily graphic anopai odibinam na ensema odenam no emu onweno ebi mo denso aye eyi no bonyoma a beta de pa ho bebi anweno bebi nso ede na kuwakrata no bena headline no asama esompa wani mu ne say husband burns wife 5 children suspected wife of infidelity ene yensema kuwakrata edi adaso a daily graphic okuni kuwakrata no ede ne ma no pay na okiremam ubo huramu ewo breman dunkwaw ewo finfi matemu central regional krachi bi ani den ede yaw na krachi yawi dodo asana mane se Batman wasana apan din da no so no apan Batman ya apan bat ya apan na ode nipa man aka ho nti apan nipa na asemi akoya ehudwirisem ewo breman dunkwaw no no wo central region finfimantemu a
ne nyina ne sɛ krachi ɔno no ɔyɛ tricycle rider na ɔhɔ na ohun sɛ ɔsɛ osusu sɛ ne ho kafo ɔne na awo mmɔfra mako enum ne ade a na ɔso ne yiri ɔnhyɛ da hu ne yie papa ɔba yi so yɛ kama tomro sie na woba Facebook no so a DLFM 106.9 a yɛde abrante ɛmena wɔware na yere no ne mfoni da ha na mu sei na wapagya ɔba yi de akɔ soro in fact ɔba no ho akɔ no paa nti woba Facebook no so a DJ Omalion na yɛ adwuma no nyinaa nti woba wobenya abamu a yɛka ne ho asɛm yi na wahwɛ bi na openi kyerɛ mi sɛ ne yere no ho ɔfɛ no ho akɔdɔ nsɛ nkyenam na ɔno batumi atene ne natena se awo mamu pɔle enum ne nsia ne akyiram na ne yere hu ne yie nansan asa ne yere asa ɔfa n'akyi hu ne yie asa ɔkɔ adwuma ɔbɛba na ne yere akɔ prɛprɛ kyiri kura prɛprɛ kyiri na ɔbɛyi asa sɛ nansan hu ne yie kura asa me ya mɛba fie a mɛkyɛk na asa me check engine na mtum asa na wa prɛprɛ kyiri o tie ha no na de ne yɛ saa no na ɔne ne yere mentema wasi kakra ba ya ani akasakasa saa wafa bɛkyi o so nya no kure metumi afo akyi ɔba wa 40 sɛ me si de afo akyi o so me dɔfo boa me check alignment na me hu sɛ wafa m'akyi ɛne ɔne ɔba nya ntɔka akra na ɔba nim sɛ wedi akyire den nti anɔpa ade akye ana no kwesi adai ade akye ma kyɛ sɛ ɔba ya sɔde every ne kɛtɛ so aba bɔnten ahyase prapra ɛna openi Batman ka kyerɛ ɔba yi sɛ hu sɛ mɔfra ne nsɔde ɔse da bi ɔmunya nsɔde ɛna ɔse ne ma ho nya ha hu sɛ ɔmbɛkɔ school ko nya ne mɔfra no na ɔmo nsɔde mahuro manim na ɔmo medware nkɔ school na sana na wife no kɔ akɔhyɛ da mu na wakɔ nya ne mɔfra no pɛ ɛna abrante yɛ mirika tente ɛkɔfa afa ngofu wɔ petro edi ɔba yɛ kyɛ ɔba ne wura da mu pɛ na ɔka ada no tum sɛ bam ɛna ohwie petro gu ɔba yi ho ɛna ohwie bi gugu ne ma no nyina ho wɔ da mu hɔ nom ɛna opie tentem so no ɔde credo padlock ɛde to dan nim ɛna ɔlɔko dan no tu safo no hye ne botom yenim sɛ bia nka bɛso hɔ am ɔbɔ no ho maden kɔfa agya manche sɛ ne botom ɔtwa ɛde to dan nim sɛ train na wa ɛdan a yɛde petro agu nipa ho na yɛde na hyem ne atwa agya de atom ɔhwɛ a ne dan no bɛte sɛn na agya yi dare buru saa ɛnam petro na egu mɔfra no ne ɔba no ho nti agya no hye ntɛntɛm so ɛma de hye wɔ mpotem wɔte sɛ ɔba yi ne mɔfra yi tia mu bia nanso agyefoɔ ne hwan ade hye botwi edim ne ka kopie dan na chi a ɛdan ɛna yaw Batman etimi alɔken denden de sɛ wobɔ mu kura mmɔ ɛna ɔbatan ne ne ma etietiam esu twa adwo saa nanso sɛ de agya ne dan tinti no obi antumi nyina hɔ no ma ɛmɔfra yi ɛne ɔbatan ɔmo nyina da etimi ahye drope mekasa posifo asese mu no ekopie mu ewo dunkwa no fen abanya sabia wonom ede emu no akɔhye asukotwa adaka mu nti wei yaro hosem ba ko a na watwi matodwa ewo central region finfin mantemu breman dunkwa bema mu a se ne yere fa na chinti wonte ase etimi digya atodam ahye no ene ne mama komako enum a omka ne ho nyina nti wei yaro hosem pa daily graphic anope no wode ho nsem edi aba na aya na eden se onu oba na tena susu se wafa wachi na nka gya ne mpo gya ne mpo ma ne nkɔ ne ba bi na watumi digya enhu mafra yi mɔbɔ enhu oba yi mɔbɔ atumi ahye wo mu nyina afiri asase wei so mo fa ase ne de du ba bi adin na yanto aso ne yempie mu ɛwɔ shraj ekuo na kyerɛ mu sɛ wɔnom ɛyɛ former Ghana Revenue Authority one of boss o mark using the say in fact sikabotene be 9 million Ghana cedis wa fiti to no aboto akura prepare din opening wato no boss secretary feta so dunsia e wo daily graphic and we kire say so opening ato no boss pam former GRA boss watumi prepare kura 9 million Ghana cedis papa yetumi fiti to no wa boto akura di ni nyina emana akwaya nsem a ene ho sensem ku akrate edi eda so no eye daily graphic ede ho mane bo ede aba na yanto aso na yempie mu wo daily guide ku akrata no so di bi na manopei na osa ne ho mra ne pa se Ghana's favorite newspaper odi nsem aba na okiremu a Germany mampeni President Frank Walter Stanmel opening or hwɛ ne mu say
Betuna memi ahye nipa pi na nando da Asante Mantem nyasem ko mopani tu fa wiemu hyan ekopie mu wa Asante Mantem ni mu a o oyade pam one opemso Asante hene otumufo osei tutu a otosumi no ekudi ahiemu kwanpa hodo obefa so a German ma no ene o man Ghana beka bum na yahwe sempuntudwuma ene adwedi a eda o man Ghana ana afi German ma ntemu no bibia betumi akonkane na German fo person bedudwa wa Ghana wo betumi adi o man Ghana mu ahyemfira e wo mra Obia ntumi entata Obia na Ghana ni ehunu se kakra be hina taaso opeso okọ German ma mu ekoduja de ne sika kwehye mpuntudwuma mu a obetumi adi ho no makwane aba na ahyemfira Obia ntumi ntata no ebeboa manyonkofa eda o man Ghana eni German ma ntemu no bibia konkane nti mekase opani kupie mu Asante Mantem eboa ema project ahodo akoso se be ye beboa na Asante Mantem mpuntu nso ebetimi akonkane na obako akrata ni mu a obehunu Asante hene opemso otumufo osei tutu a otaso emienu ene se kutu se bibram nifoni da hanom ene German mampani se kutu se bibam the day the president Frank Rota Stenmer poni da hanoma one Asante hina pemso ekwakodi ahiemu Asante Mantem ko akata na de ho ma ne boti apa na MPP slams judicially over unreasonable bail terms ubehu Justin Frimpong kodua no na ye otwetwerefo peni etema MPP the New Patriotic Party asana kokuruku amanyuku no na okiremu a ede na ekoso omanyimu na efitem na Ghana mampani John Dramani Mahama no ene tua ndi samanyuku na no baaye no ekamia ye se watu nani ediasi MPP amayuku masopam woma besoma yo mafom de eso moye ede mpuntu aba Ghana nanzo mu wiye na mu kirem se bedaye yenu sumuna so omu kirem a ene pawdo mbeye ma Ghana nyina tire no Ghana mampani John Dramani Mahama baaye no na nisa wona mopam opeso ya na ofa kwani asabia so na ogu MPP amanyuku ni seto na ehwa kwa yede amanfo na MDC amanyuku nkwa be ya amanyuku a ebeka o me no monkukutu akoso adi o man so ntino o tai empenifo ahodo a mbesom o man a mbesom amsompa ne nsema okani na ya ne ya sesabe wo hwe omuchi obi de ne kwa won makate a bele pa omade to no so no mbe ya se dimpa ne nya bie na omatete no egu nanim asekeke e de akira mansan na ba ne sanso a eya ne mpenifo sesabe wo sena onyankwa otan enti ya ne ya pa sa ne muntu a endi se manyuku no Ghana mampani bema wo boada a woda no no eye no omukiremu a eye ne ya pa enti ombesere Ghana mampani se in fact mpenifo se waye bia jai nka se waye bia to aso na sabe opam hufo ya oto no bema ti de oye no hwe ne yie na sente sa ne mpema yuku ne ma ne sode ahwe a Ghana mampani onfa na hogono so kata feto so nsia e hotel guide e na ode amane boyi e de aba anopai na yanto aso na omukiremu a abaya bia ono no wanyam na wotwe mako enum 5-week pregnant trafficked teenager rescued in Takwa inti ababa we wanyam sa bosom na wotwe pore enum inti wo hwe a bosom ba kone na wotwe na abaya wafa afuru katafeto sinsia wo daily guide ko akata nanim na wo kiremu a abamu abi ewo Nigeria mamu ena wakatira abaya yi so hu ofese nchenam na enungu a wo di ha no de nhyada anye sika 7 nhyada anye ntino wonim yewo duty contract yewo adwuma ko bi wo Ghana ho adwuma ko ni fato mpo adwuma na wokwa sika openya no obenya sika panti misra wonim bomodin na bra na yenkoko pa adwuma na ha de Nigeria mamu ni adwuma de tini buba yi ahokire nko an yemfiri ha nko kopisika ena abaya ono susu wabɔ homa akra opa adwuma ya ne ho paapae no nti odi abramu oyachi na enka ne kyerem sa abamu ne koma obi ewo baye foforo wa Nigeria mamu na ɔde ne kɔ yepe ena nipa no so transfer ne back ede ne ba Ghana ɔde ne ba yɔ de na kopie mu otakwa na abaya bisa ne sɛ na man kan kyerem sɛ ye ba Ghana na ye ba Ghana yi kura no adwuma ye de ye bɛyɛ ne we no so bra
ɛna ɔde ne kɔ wura dan bi ɔde ne kɔ dan no mu pɛ na ɔsɛ ha na wo ba bɛyɛ adwuma na ɔsɛ na adwuma na mu de ahia ɛyɛ banking ana me kɔtena obi store no ana ɛyɛ bosom adwuma ana sɛ daily wages adwuma na ɔsɛ onya abotre na de yɛ kɔ no ma no ma akuruba na yɛ prebu okwam yɛnya ne saa kora nya abotre bɔkɔ na adwuma no obɛhunu so ɛna abaya ne sɛ mate na adwuma no yɛ adwuma bɛnom so onya abotre ɛna abamu a yɛka kyerɛ ne sɛ adwuma no ani ɔhu sɛ maayɛ bi ayiyi wɔ mo ho wɔ hɔ na ɔsan mehu pa na ɔsan ɔhu sɛ maayɛ no mo ntade ne tintia pa na ɔsan o etia ɔsɛ ɔhu sɛ maayɛ no mo ho ɔfɛ ɔmo go waste ɔmo san so wɔtoɔ na ɔsan te sɛ medie no sɛ fine saa ne te de a watoɔ de atadwofo wa adwuma bɛn nie ɛyɛ bɛɛ si bra ɛna abɛbɔ ne Ghana ɔsɛ da bio sanka mɛtena ma wofo nkyɛn wɔ Nigeria ma mu na bɛɛ si bra de ne sɛn ɔsɛ o da bi wanya ba ne de wachi kwanya tua o untumi nkɔ na wa oni ka pre aha onim bia Ghana nso ne Nigeria de mu wanti ne menya do aba bi adwuma na obɛyɛ ɛna ɔmo de abayɛ yi akɔhye bɛɛ bra camp ɛne ade wa kwa hɔ ne sa abayɛ yi adwuma ne sika ne ba senior man ɔde ne ba no ɔno na gi sika no gu ne botom na wa pa akra ma no sa no pe oni di ya akra kotokoko diwe kɔtɔ ayi banku bi na di na nya hoden sɛ bɛyɛ amamu ane ba no bi so magadam a ubenya hoden de ahia wɔ no na bibia toto de sɛ bɛyɛ customers no benya ne pi ɛna pozifo di ɔmo ntentesa akɔkyia ɔmo kɔyɛ a abɛyɛ ne kamafo na mema no na de da saa mekese abɛyɛ na tumi afa afuro na wɔtwe mako num ɛno yɛ bosome ba akɔ na wɔtwe a takwa akɔgye ta ma ho sensem daily guide ɛde ho amanebɔ ɛde aba anopa yi na yɛmfiri daily guide na yɛmfiri ani nkɔkyire mu an ɛwɔ de chronicle kwa krata no so anso nsɛm ne bi de nnam anopa yi a nsɛm no dɔɔso ɔde bi aba yɛn so yɛto yɛbo ase na yɛakan ne nyinaa ma wahu de yɛkɔ so ɛhɔ no ma na ɛnie the chronicle kyerɛm sɛ OSP was powerless to stop Oforiata from leaving Ghana Ejabini akane Omai Ghana photo samfo Ken Oforiata no show Omai Ghana sika semso wabo adwuma mviepi omayima ever since Ghana mampani John Ghana mampani dada na danka kufuado betra Omai Ghana benwa so mfimpim ni dunsia 2016 tena musa mfimpim ni dunan so aduonu no so 2020 so no timusa kodu ba bia chese ne se muntu no wasapa wapon Ghana sika sema se muntu no MMPP amanyokuru mu masebadwafo pi na bekeka bia so Ghana mampani dada e ka kira won se kanefura tamode mo so ani ntu ne ntu ne kina weshafo de wonye bisa na OSP e de batu dwa se kanefura tane ya de a wabɔ Ghana kro no wati o man dwurum pa na opesenka omma ne kwama ntu kwa nanso oni tumi bia oni tumi ba kumpo evise oman mu dibri amade ama no na amanyofo na asan agye wa ma de o keke oka ono waka se be ya adwuma mpo a agye mpanimfo na omukita tumi ne betumi aye na sanka na wotumi pa wo manyi mu senko betumi ahye manka aka ne oman Ghana photo samfo kan no Oforiata entu kwanya kasamri anka wapra chire kura papa we nkasa me fifire no wonsanwa mu no enya sem kuma na nka sika hodo a wadi ensu ka Ghana man ya je kura pra chire dada nanso tumi a woni nte we so powerless ene mamanyefo ne tumi a munya omonko na eche fa nti no ne ya ha ne pa kama ma ne tumi kakra ka ho a ko bebo adwuma nanso tumi no amanyefo ro mbo ne din frɛ no na o magye o made nti momfa ncha ne pa Ghana fo kasa na account me nya we o chire mu atumi no nya ne dia opa ho ntoma wi a dia aka no ya ho ba monsemu ene aba lo ya panin ene otemuafo na hwe o man Ghana tenten ne so na so tu saa na mo no o mantu a dwumadie na pem ntuwe die osre kana fula Ted Ghana bro nanso no ni tumi a obetimi ede aye ne ho adwuma na yetumi ache no yo yedase ene wa ma ne bo hwehwam ene ye nsema hodo a the chronicle katafeto so emiensa ne nan ede ba no pai eno no na yentufa na yakuanim na Senate celebrates 60 years legacy of service. Senate celebrates 60 years of legacy of service. Enti meka se ne Senate adwuma kuo no wono ma de mfinsha no pore eduosia 60 years. Na mu kire mabobra pa mabobra o mapra kire Ghana de hye ye adwuma so mo man ya du ba bi o mkoma homgye mu no ma no ma ho towo mo
kakra kram tete na no de agu ho no ma wonja mfinhia du sena ba ju sika wonye bia prepare nya bi de hwefie fi se sam pempen so no wabɔ akra wabɔ abrewa to ma ya dwumaden asom Ghana pensioners ne sompa timfinhia du sia no modern bɔ mabɔ no mabɔ man pa nti no yemmɔ modern an yenka wo ne yemmɔ yensema wo no ma ya de o ma prepare chiri we ni nsema hodo a kowa krata the chronicle ade nsema de ba bonten so anopai na the Ghanaian Times anopai de binam na sama so power ha no mo ye Elwak Sport Stadium no mo kire mi se de akwaje nsrepe ne mpetaku omo kire mo my Ghana ye like maintenance culture o manyimu yetumeti sika puduo etumni kosia so ye bi yesi wi a na sa so ye ne hya ase ya yenye ne yie ye beje ama na pratete ne asan akohye foforo ase omo kire mu ade wei ma Ghana puntu akachi pa na okopie mu Elwak Stadium ho no ma DJ Omalo na Dama odinfo na to sutuba Facebook no so no YouTuber eya DLFM 106.9 braba ha said the Sport Stadium na ye agroprama no ni nyina da atetea pansam na de ni nyina we na ache tututu pa sebe Obia ne tiri ho apa asa ye hwi acid ego Obia pampam ehatu ebistua ha ebiatu asa sebia numto omu kiremu a ya pa sa o men yetuma kukuru sika de yakwa akosi Elwak Sport Stadium na yetuma tenase men ni nyina atetea pansam ye wo man mu yenim sika ekọ football na nipa ketua bia didi amen na agoro ma yesi so aka ne de se ya Ghana fo ntumi nsiesie ye o men nti ebe ye ni akwa kete de omu kiremu se bepim sa mre o ma bisa asojafo no ho nsensem de afa Elwak ntumi se ho no mo de o mo ho a omu kiremu a obi aka na no atum Obia mpaso bebo wampo no waka ho asem biso kakan wanka ne yie pe ejagu uchem to Obia kana no atum wo ho aye nsem pi omde ho nsem aba na Ghanaian Times ho a ana wo kiremu a oma Ghana ye meshe bedwuma chame hene ene right honorable Kingsford Sumana Baben ne foni da ha no musei na wo kiremu a Baben 6 more progressive inclusive model parliament na mashebedwuma chame hene kiremu sei ogusu abo adwumade to ne mabeso betumi aboa na oman Ghana mashebedwa no ebetumi akọ nanim pa titiri afa emra hyehyem ene mra so die wo manyem na afenso Obia betumi de ne ho ahyem emfa won se wo dom kuma afa na se dom kese na Ghana man nyina so ho dwumadi a mobɔ na oman so die ho ahyem bi na oman Ghana parliament na se mashebedwa no etuma ekra we ne se die ase du ba bia Ghana fon hyeda ne wo mugidie enam mashebedwafo dwumadi bia omudi enti ebinim akoje tumi na omo ye de omo penti na Ghana fon hyeda mfa obuo ne ani die emfa ma oman Ghana mashebedwa no nanso mekese no ompa ba debi ebe yesa machi de denwom mbesiesie ne kama ede hyehye pa ne nkrata egu apono so ahyehye ne ma na oman Ghana mashebedwa no akwakoye krabe we ni nsama ko wakrata the Ghanaian Times anopai odeba no bon hom na ne say the most authoritative newspaper na num nsem ana anopai owofa mehwe gu hoi na yankoya nim ne yankoko akata fufu ne yankopie mam ewo supreme newspaper ono so de nsem ne bi ne anopai kekan bi wa ha na wanu mu chema akopie mu ewo amranhia akwakogeta encroaches no oman invade amranhia na mu chirema sese de omo timi take over land omo modern de si so mabeboa na omo de kwaku system school ni ye schools ahodo omo si a eno no ye nsan dwuma school se boa mo bi kwaji nim de kwaji nyansan betumi de ye nsan dwuma da chi bia na brabo no kwoto ape e wo mra aban fa na dwuma na omo chirema nipa bi akobba wura honom akwaje ho abo no boa enyasem kuma akwaje ta awamrehia honom a aye nsempi mikase mu kiremu a adenta assembly no empenifo de somo de abo mo mo de atumi ayishiu double permit asase ba akopɛ ni wuranom bebiri ntimikase de adenta assembly no mu kiremu se jago mu chempa papa se empenifo atumi atenase asase ba ko honest bebiri asase ba ko ni wuranom bebiri yede kwa akoye adwuma abo aban na nkwankura bi so abasai empenifu ama omo nkrata mo aprapra kire tua ho sika nti no omo oje e ma koje ta amranya hodom aye pinsu
Emma Adenta Assembly no jago mu chemfiri say. Omatumi issue permit mienu. Ene osimesi obetumi akwa yo project. Na foforo ba na omasan bie nkrete mama ne tumi osimesi obetumi akwa yo project. Awasa asekro na so. Ma Adenta Assembly no. Omu chiri mamu de sombo na ba mu pa se mo na ma issue double permit. Enti we ye Supreme newspaper ko ankrata na no nsem nie. Die no Adenta Assembly no mu nsem nie mu amasema. Se ahemfuni bi yes ana sa assembly no so mbe yes ade a tojemo na yemmongura mu wo Supreme Court krata ne enko piem wa piem mante na mu kire mu a Eastern Region MPP Youth Organizer aspirant trains prison inmate to become economically viable after release. Page 3. Na MPP amanyokuro no openipa no wo prepare say payment mo betumi akwaye youth organizer mebunu no beboaboa mebunu na no payment mu kiremu a adeham de da fiase obi ho no ma sabi we hu na asam kantra ebisukura ho no ma na yintwanto so no bi nipa bi de to no so etirotumi hu se onkonye bone bia ebisu a wafom kakra ohianti na wakwada fiase enti wayantete abomode atete adeham da fiase wa payment mu a aya de papra prechira wa mo nsan adwuma na wo kire ma Yakopon ya do mombre so mombre fia obape de ade ne ko afiase no onkoye sanfo musu no bemode ha koye adwumaden na watumi aboa se be ya se obi kwada afiase ne so ba obetimi ebe be ya adwuma papa ye se be ya adebone okoye de ne ko pie mu afiase no ontumi enkwenkoye buntu we ya ndika sema krata fa tasom yensa ewo Supreme newspaper na de nsemi edeba montene so ene anopai na MPP accuses Attorney General judicially of corruption and bias. Katafata son wotwe. Justin Frimpon Kodua eye otwatwerefo panin edema MPP. Amenyu ko ni chirim se Ghana man panin ba ye hu na tata dada na tatai. MPP amenyu ko ni ma tata wono ma. Chese NDC ni ye de anya enkwese hwe mum. MPP ni nya boni mpo no tata no pese oya no ugu amenyu ko ni nti na oya sa na ono no. Omu nsuro no kura. Enkwese hwe. Nti ebe ya wonyan no magana ehu hia no no nye mputudwuma bo hye no oni sumom no nyai se ne ho ye ne mo Ghana atata ne dos dodo na the vanguard anapai odensam nam na kwakata ne san homra ne say truth and integrity na anapam densam nam Ojirema did Brian lied to Parliament about his USA Army record. Let me take it once again. Did Brian lie to Parliament about his USA Army record? Na mujrema obisau say Brian Achampon aka no swafo no hwe man Ghana. Ye nkuya ye ensensem so man yi mu no mubisa say enti okọ Parliament na ochirem so no wabo adwumaden pa say aka ne kura na oye osra ni Army ewo US no omo say na papa ensa na obo ana omo bisa I ensem ya beto abonte am say ensem bi ho no ma say de okeka ka na say den sisi so amuchirim sisi na am say Brian Achampon sa na records na amuchirim say US Army wabo adwuma ho pen no am say ensem no nsa dance sisi suye akwa kete de ho nsem de aba am say o ye twantro bi sa no sa na o mokeka um bisa we asem bisa onken si sudua obisa say Brian Achampon obeka kire Ghana ma hye bedwam say ono no o ye osre ni wo US pen no USA no na obwa na tibana champon da hanifo ni da afefe sa ni mnyamfo mepa umbisa se de okan na obwa anaye no kre eni de ye wa wasema jiwa na bituma yi wo ano na 18-year-old boy impregnate 10 girls in Nigeria. Hey, 18-year-old boy impregnate 10 girls in Nigeria. Na abemu bia wanya vision don watwepe don watwe watumi atena na wanyam emma pare edu ema ma ni nyina ba beye efrupen banchi do jem ena ye bisese na abemu a wadi mfinhia no edun watwepe 18 years na watumi anyam mmofra makomaku du saa no ena obo adwuma o mema mu hwe yi o
Ebemu adun watwe atumi anyam. Ema ya mako du. Nesa ablante ni teduam ya ne depa o. Esene wo. Ensem sisi. Na Nigeria yi said ya mu ye de Ghana for ma prepare chiri o. 18 years. Anyum ni pattern. Sisi ahwa na be ya wo yire ana obewa mu nyina bom. E de bi se o. DJ. Obewa mu nyina na obewa ba akon yi ba akon. Edio Nigeria mamu na ekwa ne sana aya ho kira na maya ne ko mu na watumi abo mo todwo sana na se de omo ho na ye omo de omo ho maya na nkasa na ho edu ba bia maya na na binim ho ye omo doko ase webo modern de asi kire ne wo afra no their body sweet them a man body no it they sweet them pa enti no e sweet wo mo sana de na mo tifiri a omo mfa ho e na ba mu a wadu mfinhia do nwotwe etumi atena se todwe ema ya makutu watumi aprepre kire mu bi anyam ma watumi set record on the jele man mu bi nsi da na Ghana ha kora menyo sa record we wo bi sep time pa de e bitumi nyim 2 3 bi na 5 okra me ntante wo Ghana ha na Nigeria ma matumi anyam ma ya du abom at a time krachi memma nyina mo mo ni nkode an wako memma mo mo na kwa be fa so abehwe wo mo no minim adwuma wo ye na kwa katana na afo ho no ma ewo divine guide na wokire mi say Ghana mampeni bare ma obo ada John Dramani Mahama eba beboa na watimi revive eye Ghana oil sector o ma Ghana yemfango asoye na babeboa besiesie ni kama pa ma yemfango ho sensem no etimi akonkane ede amomban na se na bese hunu o ma Ghana akane o mampeni abede akire akane wampeni abede Dr. Alhaji Mahmud Bawumiamfo ni da anum sei na ordinance akosoro ene wa shatade kama pa na ne space hye no na jezenani age wa seresa na Bawumia's campaign shakes Western region omu kire matama temu anyasim kuma Dr. Alhaji Mahmud Bawumia omu kire matama temu for budget su se ya ene buha o ma hye ne bo se zedie tie bia bato no aba onkonkwada mane hane humpo onko peti bi ni wontwa ne woni no mfa na mienu ngu ne table so no nyina ni a na wa dinkunim dada Yakopon ya nam prepare chire ma ne MPP omo flag bearer no kutu frank ana 2028 dia omo sabo ne chidom aba no wa dinkunim dada mane ha ne ho pa anye dede opekura ofiri Western region kura onko fie mane nya campaign biem na Ghana fo agina tum sane MPP fo so agina tum ti omo prepare chire din ti Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ha ho ene wo gire poba bi nkwadam dwodwom ho anyi mani a na aba ne de mafa one touch kura sesa na moka no one touch ana enya one touch one touch mafa eno no na the new trust the new trust edibinam na some of the buy no do so pa odin sembebre na nam ha sembebre na nam na Galamsey coalition demands a decisive action from Mahama over 9 months attack. Galamsey coalition demands decisive action from Mahama over 9 months attack. Katafeta sumiensa ewo. The new trust and obis okase Ghana mampeni we dia uche wani. Uba ye o she Ghana for bodada ewo mra wo pray to me wo pimpim ye na duonu na abato mu se wo ba pe. Galamsey ya dia ba ko be twom ka bia wo manyim. Enti Yakopon adom ba isu ugusu a wo bo adwuma wadre be bona Galamsey no. Eti atuma twenten wo modin akote sekretele se omomwa abadwakuo nipa bi mba ma mkakra nkra hyehye mbotuma no mkonkodem mo na Ghana yentu Galamsey se be ya yensuo ya kwaye ene atraye ehomba mo bekọ nkane nipa bi nse no kopesi kanfengu mbotu na Ghana ehuna mane nanso wo hwede yakwaso wo hwediem broni kurom a omususu se mahye bedwani bi ka ho a wakota akiri Stephen Not mahye bedwani me wafa se Beniza kwakuado akwahye mebunu kutupa sa no mususu momwa akwakwahwe mpanifo na sojafo na aposifo na nya depa na ombesere Ghana mampani matumi na kita oso mampani ma yehunu bibi soro gina na se bema oboada a Ghana fo a wayo bofo ba kwa Ghana manyina di wayo keka ho na yehunu se yes wo ye bema amu a keka ho yehunu se wo ye bema bia na se nimpa bia ne ho bo sa sensem we mu no bo ho modern a na yi political lens na to baabi amanyoko space ahwehwe ni wani yito nkyɛn na fitiri wani
sa abo akwade ne hu na chiri na nimpa biada ne ho bon sa asem we mu no twena to fa to anwam ma ho kwa ne yemfa ne kwa gira ma na mra ne nipa ne nkosi ase na nyansa na ho ma afofora wonom tai galamsey etu akire omode se wo maga na dachin ene ye nsema galamsey collusion fo e de ato Ghana mampani anim omo kire ma mampani anya ne se ombedi ne ho ya pa ombedi ne ho ya ombedi ne ho ya pa na asantiment na mu kire mu say Ashanti GJA embarks on media tour to strengthen membership drive and foster collaboration. Enti asante mantemu okopie mu awa asante mantenem Ghana Journalists Association ko nkura bata ho man penifo no ahyase a concentrate adwuma hodo mu radio stations ahodo na mu din sa wo so a aboa emanka bom mapa etuna badansem twa adwuma no entem afa sa kwanya no so aka asante mantemu ene nsam twa adwuma ko na bom aboa me ya badwumaden apa nsamone ho ntoma aka no kura hodo so mpanifo ye wo manyi aboa ma manyi ya aboa mpuntu atumi aba e wo manyi munti asante mantemu so de no na wona mu gire nyina mihu DLFM wa hase ye bra panin kwaku oben ye papa kwaku oben Dr. kwaku oten DJ Omalion ne former boss no anamebwa DJ Omalion ne former boss and Dr. kwaku oten boss no radio station dia so DLFM na eho ene mfoni da ha mukopie mu ho no ma omo enim penifo edinsa wo so am na daybreak edibinam daybreak ade achenti ude na break ampa na ubehunu Ghana mampani John Dramani Mahama mfoni da ha sei na ubehu interchanges na finsi akwanya hodo efe pa na atimu se kwan no eye dual colleges ache se ekwan no be se 4 ekọ straight emne ne 4 ekọ wonsanimfa na 4 so kọ benkum na kwan na efe na wo mu kire mu am Ghana to have West Africa's best road network, says Mahama. Ghana to have West Africa's best road network, says Mahama. Na wadamu chirema Ghana mampeni John Dramani Mahama say. Yan kanchina Ghana for say we ye pray nye prinfa. Say Ghana ye babe huna kwanya. Sen ye akwanya ye prechire na ye dual college. En ye unifa so be ye 4 lanes na ekọ ubenkum so be ye 4 lanes na ekọ cars na obia no nyonko nhia na ahyenkafo prechire na ye bomframa nam kwan mu nkwanhia bia nim. Eni so ade hunu no tie nche bia o my Ghana ye be hunu say ebibiman atoye fam na dwali aka ho ene tegofo yi ka ho la Côte d'Ivoire fo ka ho na mamampi no Ghana man ebe ye kra be hwe se pasa kwan papa kwan ya da ho ne ya prechire a hyenkani nam so na ekro no oba no obi anhia ne nyonko a ebe ye Ghana enche bia ye be hunu oso obe yansan wasode afra kwamwa so Ghana mampani John Dramani Mahama bosha ode ahye o man nie ekwan so de efe pa otumi yenso a mema na mu ene ye hia to onyere ne ho pa meni beje pam etanachi so bituma ye ho bibi ntijire ho ana ye bibia na Ghana mai tawachi ate tawachi pam na yankwanim na entututu bi trema na yankwa na ayi BNFT kwa krata ne de bi ne ma no pay na wachire ma inflation dips to 8% in October, lowest in 4 solid years. Page 3. Krata fa tasemiensa o BNFT eno de ya dwade ho nsem ne kura krata we no eka na o kire mu ameke se de o my Ghana inflation no nanse na ye 9 se de aba enwotwe eso ati se hwi ewa jine busu metwa mu October no ma na so sante ye kire se Ghana sika sem atadwufo wa ya prepare ni ma ekọ nka de ma man enti adwadufo mu nsodi ayamunti na Ghana mampani abo ma inflation eswati madwade e be sore pa wo man mu ti Ghana mampani kirem se de inflation no so afọ hwe sika sam so kirem a Bank of Ghana fo agiatum omudo stamp na pem se pan Ghana city na nya hoden no ho oden pasa Zuma Nelson papa you dollars ne sum ma si ade ya ne yakro ne dini so atwenkyere sa adwadufo no tadwufo wa mani beje manyim inflation so ate
de yame adoma ye kɔ anim anisa ɛho nsɛm no so ɔmo de aba na the business analyst de binam no chirema oil and gas sector on the verge of collapse without urgent action. Energy Minister NKSA wanwone oswafo ne dinde John Abdullah Jinapo ona ye oswafo hwe oman Ghana ho ne ne asensem kiremi se oman Ghana yemfa ngo biaye no na afi su jamframa oil and gas se yan hwe ne ye nje ebegu se to na kina hwe de ye pin fi se empenifo na tona jeje mu ache pante no anim ye die ebehia se aban ne na beti fom no atoto ne mente sa Ghana gas jamframa ene fango aje ye tumirika ko baabi ne yakoso begu ye ka mu ha ibebre pa te hwe ne yi ne nya ho bibi and adwadifo a pictures da ha obehu de oton jeni de oton kaku de oton ngokoko de oton anwa eton tomatoes ene nyadoa ene edoso pa okwa katenanim the business analyst said the DJ Omaro na bo adwuma no pe ne mani age ho pam endra me hye bo se nka mehwe no na so ye pon ene man said da ni na nhia ene de mehwe no ubo adwuma sa de a penifo sebe obra pa wa ageni wura kwan na kwa katani sa chire mo inflation drops to 8%. Intejwadifo na tajufo wa matedene inflation ni kwa form sa say kwa na kwa ntia ye ni gisem na Andrew da sembisi sentimentem no mutem say champagne production EPA shouts down 14 Chinese warehouses. Page 3 Kratafeta so miensa with the business analyst Andrew Dana yamani boni Samuel Ofulubuatin different sentimentem but okopie mu wanwan kwanta sentimentem e kojet ha EPA boss sabra ko masani mo no me wa faase ama brown ekopie mu ko prepare ko ye anya sem kuma channel fo ya omani akwa hyehye sabi owo bani omani ntiantia sa na omu kiremu a omonam koti kwan so ye champagne fidie ya ye friend akankasem to ko sisi yensuo so na omu bonsuo ni mu se to sa hunu nsuo na no mu tutufu magudie na moko sa na channel fo yi binum na ye sa champagne machines ne magana fo mo kirem say substandard remo ya na kromu no tumi krata na mo prapra kire sa wa sentiment mako tutumu omundwuma ko ni mako tutumu kra se free na ko mo obi anya champagne wa Ghana ya brampo se obi anya aye yesi munyae na mo ya de man mebru de ko tu efumagudie sai yensuo ni yensase aden tiendra Environmental Protection Agency yene ya mame ama brown EPA boss ekotutu omunyumanum ahun sense on ko akrata nde aba waya ade pa ya minshra na Nitiwood accuses government of selective crackdown on Galamsey katafata so miense ne with the business analyst no kirema mika say de se Ghana mampeni eba ye Ghana for do mani adi ni dwumadi akira nka ye behu ni say enipa wo do watata wo no Galamsey ko a weso ana ho no nyina ye abanda da mu nipa na watata wo ne mum ono ana ba mu nipa mu di bone wo Galamsey ni mu de e kire din we ye Nitiwood aka no so afọ no hwe o man Ghana amanwe sensem so no former interior minister wadwapa sa Ghana mampani ye hwehwe ni mu amamu na koyemeye mu wa mu koye ne yankamfo mu abaso mankamfo na Ghana mampani ye tatai MPP manko ana mu mpa so no ana ba mu fo de a mu di bone de e kire din ene ho nsem no katafeto so miensa na katafeto so num na be hu mahye badwuma chame hene de nsem na ma na o kire mu a wakantoma dinsie se wo bibia o ya mahye badwani a wa ma wo mahye badwadwuma na wudie no ehu nimdie na nso wani na sabi wa ma wadwena nya adwuma se mahye badwani a nipa ato aba ma se bomoden akwahye mra na wo de mna be hye wo nsem akodi nsem hunu de onfa wonsie obebie ne ntabam abo akwade mu afiri mato na wo tanfo abefo akọ efiri se Ghana fo ato aba mahye badwafo so monko tena se na mo nhye mra enwina o ma Ghana ne punto ne kanko ho na o man yanko yanim titiro famara nsemu nanso mo koyi enipa pi ejamra na to nchen ena o mu twifam etu anama wo no o ma Ghana na hye badwe ana hye mahye badwa ena o man yi mu mra ebo abira enti mo hwe ni ye pa na ma hwe ni ye a wa be fom ne de obeyi wa ma e mamla ne wadi onkata o so da empare no mposi obeye saa ene ensema hodo a the business analyst e de ba mountain na yemfa we emfantu yese bo na dwumadi hodo aka no entu aso na the hawk
akroma na tu fan nam wiem popopopo bebia watu adu no okokra akroma na tu the hawk chirima no pay na ode Konfu Anochi Teaching Hospital. Konfu Anochi Teaching Hospital. Abaya le sabia nufu niamba. Ede hafe fefe na uchile mam. Konfu Anochi on life support. Sea Hotels Park. Our machines are dying. Inti penipone chief executive officer de ma Konfu Anochi abaya le sabia ni chile mam. Meke se de. Konfanoche abaya sabia ni hia o my Ghana moa pa ente sa begu se tofi se wonu mu fidi nyina da SSA bebe na sei memia pi aso department we awokọ a wo hia bibie ntumi nya fi se asai emla kopie mo public account committee anim no de nsemi kwoto dwa konfanoche abaya sabia mo kire mu a aye hu se da de Lumba anwom no ma hwe ni ye bedu baabi no obi ntumi nkọja yaresa efiri se wanu mu fidi ni nyina da SSA omu hia momoa enti se be ha dwen na we ne edi twato makobra ko kata yanim ana wote sonum zamia uku ekuapem not ma hye bedwani na ne ho ka fonfo ni da ha no mu se no kiremu a it's sweet being a politician's wife. It's sweet being a politician's wife. Samia Uku's spouse spurs the tea. Enti ochirema Samia Uku ho kafo ochirema make say die. He. Emu e deze anomanam. Spasa we yamanyoni ho kafo. Ye adodode pa. Wo fridge mu niama. Aba. Kan se wanya tumi na ukunu aba mu. Ye mo de sa anomanam. He. Utrim sina sichiri. Eti pa se obeye manyoni yire de. Ade abakun mu de wo mai mu no nti mu a monya kwanya wale politicians ne de ochire mu de pa okase munya da no oboa se munya tumi dia oh wa preparate wa wie bibia ti sa na o mai mu no enya nwanwa se maya ne pi a mo ho ofe no ta politicians efiri se mu chire mu a tumi ba bebia wu ti we yen sema hodo a the hawk akrama ne tuye no okofa afiri wiem de ba nti nsema no de dose na so enyina we so na yemfa ko ankata mo boso ne nsi na dwumedi aka ne ntoa so birthday bi wa ha se yenkomra na yakwa ba yentua se ya mentifri ho DJ ne bo amena mentifri ho no preko na dwumedi ahodo na aka no ntoa so na birthday aba na wei eko ediama Mona Lisa owo Priscilla Huni Valley na wei efri Samuel ofoli bo aten atonkra edema DLFM 106.9 na osanso ye ye dwuma wontumi TVN radio dodo abona mane se miss call no kirema ene eye Mona Lisa o birthday inti Mona wo Priscilla Huni Valley ene your birthday ahofanya me hira pa na onye okese sade yankopon ato no boss yesu no waye no me seku na hofa bia osa no yankopon ma ene ye awoda no onye osoro nkokram umpai bo no kukuam na yankopon tie umpai bo no kukuam Oma de pa bia wasase wesu na bi mra wonsra ba mu na ompagyaw na wudin no onya ne kese otanfo no tata yankopon papa no sum twa ne boot mbo no bongalat na yediem na brabo num woda wenya soronko na de pam na osam so happy birthday go to you Mona Lisa of Priscilla Huni Valley way from Samuel Ofori Boateng and was yamfa woda we yamfa ema Kajo. Let's just say, what preparatory? Right. 43 minutes after 7, quick commercial break here. Ba, and that's so home will be a Jumedian. You better trust so. You better see ya. Everywhere for everyone. Ekunim die no asaba. Afedie. Me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do. The luckiest season 3 aba. We ya akwanya ebema waso wo la kahwe. Na se utie yi a ubenya sika gu boto. Ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho. Ne edi kan no fa wo phone na bo *712#. Mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho. Ana mia mienu so na to bi ma wadamfo. Wo feel lucky ana. Mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo. Ana
anaasɛ miamienu so na wankasa yi nɔma a wopɛ fa mobile money tuaka ɛno ano no wabɛka agodie no ho kwan foforo a wobɛtumi afa so ɛde wo ho ahyɛ agodie mu ɛno sɛ wobɛbɔ theluckiestafrica.com ɛwɔ internet no so sɛ bia mia community ticket no so na yi wo number anaasɛ ma system no ɛyi bi ma wobɛtumi atɔ ticket no ama wo dɔfo bi anaa wo baaba a wopɛ n'asɛm sɛ wowɔ Ghana fa mobile money tua sɛ wonni Ghana na wowɔ amanoni a ɛneɛ fa bank card tua ticket baako bia betumi abɔ sika no ho empɛn ahenum eyi yɛ mats a yɛpɛ na nea wo community bedi nso betumi ayɛ mmɔho du for star 712 hash anaasɛ kɔ theluckiestafrica.com yɛnkambom na yɛnyɛ lucky na lakɔ baabi a hyɛ wo ho so ɛnyɛ mma wɔn a wɔndi mfie du wɔtwe luckiest dwumadie yi ɛnɛle imrata akyire wɔ Caritas lottery platform no so Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one asem one trail se wo pe baby aye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, neighbor Sheku Amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edine Papa, in the Padem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia ya punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no eni din hwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Stand up. Hello, Ghana. It's time to celebrate 50 years of sports excellence. The Sports Writers Association of Ghana, SWAG, will honor and celebrate Ghana's sporting excellence at the 50th SWAG Awards in Accra. Date, Saturday, November 15, 2025. Venue, Accra International Conference Center. Time, 6 p.m. Theme, Gold and Glory. A call for change in national orientation and investment in sport. Special guest of honor, His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana. Guest of honor, Mr. Julius Deborah, Honorable Chief of Staff of the Republic of Ghana. In attendance, Mr. Gianni Mello, President, Association of International Sports Press, AIPS, the prestigious and longest running awards event in Ghana, the SWAG Awards, promises to be an unforgettable night of glamour, excitement, and celebration of Ghana's sporting achievement. Performing is Afro-pop and dancehall star, Stoneboy. Come, let's celebrate our sports legends and honor the best to inspire the rest. For sponsorship, contact 050-701-7001. The 50th SWAG Awards, sponsored by GCB Bank, Gold Board, Tobinco, Stanbic Bank, Ghana Free Zones Authority, National Petroleum Authority, Omni Basic Bank, and Phoenix Insurance. Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina eye
Abibek Enterprise. Abibek Enterprise and the bail aba ne wada from for. Won so bra betubi na gisika gu botom. Yesi adepa and the turn ho. Ni nyina wo Abibek Enterprise. Hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenwa. Follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok at abibek.bill. On Snapchat at abibek_Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Namakantam sa madinsi sa masarubu ye wadewe
that time 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia Nana Pay. Well, beautiful song coming from Kwabena. Azu ada facha me. Ya mi enyi na manu me ho facha me wate. Na ka jro se me ya me ho aduro. Batman tumi anya. Asam dare kura ni e. I feel my discover the latest. And run will be a use your friend to give us speak capsules, Mount San Kabi. Give us speak capsules, premature ejaculation. My dear was so to me, Gina, now shop. Shall what Bememo? Am I the bunny and a petri? Oh, yeah, but the bridge. Gina, Papa. Give us speak capsules, make up for the amount. Sexual weakness. You give us coke capsules about. Very, very effective for waist pain. So, sissing the yoya. Upon the waposho. I am Tim Nehawa. You don't need to give us coke capsules. You give us about Miss Shaban and support your immune system. No, I could tell malaria, typhoid. And I feel John this yes. Obia want to mean the day. I give us about Miss Shaban. Blackstobia pharmaceutical shop. Obia. Ubenya be at all. And from Petty Farm 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us coke capsules, give us a bamisha. Experience the ultimate in comfort and luxury latest hotel Abako Florida. And then part of my friend Diofosu Plaza Hotel. Diofosu Plaza Hotel. I come up Abako Florida to Chimna for Butanso. Kwabe Diofosu Plaza Hotel. Every wash it yourself. Identify for her. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Event grounds, Baba Pa. You know, everybody Diofosu Plaza Hotel. Our gym center, swimming pool for your relaxation, restaurants in your local and continental dishes. Sending you now, yes, several come pa. Our Diofosu Plaza Hotel. And also friend penny for your reservation. Now, if you want to let you do Diofosu Plaza Hotel. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I come up. 24053 04 58834 020 7979 461. Diofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. It's a winning season again this time around, you know. I just see Kagu Botumpa. I'll pay for mobile phone dial star 712 hash. Star 712 hash. I feel the luckiest Akradia wants to be. The luckiest Akradia, no. And what about it? To for mobile phone and what dial star 712 hash. I feel so good wants to me a debate. Your options me option 1 and I feel option 2. Option 1 kasana wood one. And I feel option 2 no. Also would to be the amount of fra. The luckiest Akradia. Also be to me to be. Let me do more tria. And I feel outside Ghana, I bank card between. I feel BBI come. Akradia come. And also to be. I just got for good button. I did 10 years. When I'm so ticket and I saw winning tickets, you know. I bet me winning 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community, you know. I bet me 10 times the amount of money you stake. That's a great idea. So this is your golden chance. I'll pay for mobile phone to see. And I'll star 712 hash. The luckiest agree wants to be. It's your golden chance. Hop on. Let's get to lucky. This sounds a lucky dear. Oh, baby. I know my
I'll be back Enterprise. I'm in country. What the name of Papa Naba? I'll be back Enterprise. And man, Chadia. And my tops for Papa. One sketch. So all the such as a tight kind Selena. I'll be back Enterprise. You want Mema jeans for her. Mema trousers, one cargo shorts. T-shirt, hoodies. Just enter the address. I'll be back Enterprise. Enter the Papa address. I don't know. I'll be back Enterprise. And those for the chair hall. Those school bags, tracksuit. And Quadampabua, one time there will be I'll be back Enterprise. That shit pillowcases. And that when Kalani penny for the tracksuit in Kalani penny for the now I'll be back Enterprise. I check Total filling station. I'll be back was 053 812 9775 020 815 6691 0555 90 27 012. I'll be back Enterprise. Subra na bejo niema papa. Ejenta de papa. Bronya na ebe. Subra be yo shopping. Me bane chame me do pa 106.9. Anidaso Wɔhɔ Home
Pema Musa, what to me and Monsieur. As you may come for the Amaya Lumba in Supana Tramin water. It's pure in every form. But the Bia would be a punch to be a water. You show us 7 Lumba in Supana Tramin water. As you near come out, you was such a bottle. Lumba in Supana Tramin water. Baby, I will be an supply will be. I'll show you come out. That the Lumba is super natural mineral water. 0555 274757 055 274757. Wajia manse kuna boso. Mfia dua no nom nie, enya ni bre. Kaso say. Minutes after 8 a.m. Yeah, I sure about to do some be at nice coffee tailor. Join you live on Facebook. And now you're from the bios and pay. Rich media. 106.9. I'm your friend. And I say, we're not famous Makofi and the Kwajo Akwaba. Kwajo, good morning. Yeah, good morning. Yeah, baby. And we are back this morning. Kofi Machi. Good morning, Hitman. What in your man am bono? Awarepa. Nibre. And they are no correct. Awarepa. Nibre pa. Binani do bine Obia. No correct. Sanity. No correct pa. Will be any dofono. Not will be ekika honsep. No be can you pay a witchery. No, Oboba could be also on Kwana than Okotwe on Kwana than you move. And the dosun, and that the new dear. And tonight, what's in an address silky bia. Nothing what church you at the actual pa. 17 minutes after 8. Could you good morning once again? Yeah, good morning. Right. Yeah, dear, you 2 1 more. As one my and I see a can once a man. I think that will be trap. Now, on the front page of the Daily Graphic, and I pay banner headline, and I think the story, our page 3 of the Daily Graphic. Banner headline, and husband burns wife, 5 children, suspected wife of infidelity.
on the front page of the Daily Graphic Kratano and Anapay Nim. Husband Ben's wife, 5 children, suspected wife of infidelity. And ayadia anwa she. Bema waba wati sika aya ne ho ade. Ahye no. Wa hye ono nko a. Nkwala numa oni oba na wo mo no so. Wa hye won nyina. Ena ho komo no. Anapay minim se same bi eno a wotu ho na modie. But anapay etiefo a wotie no. Yendi nkomo kodwo. Right, back obra medase na yemfa nchia ni na ase me etiefo na omutia no pa bia na yankase Nyankopɔn nhira wo. Right. And asema da prono so ne asem ba ko a mo awiram kakra. Mo awiram na sa ne ma we no akoso o manyimu a emre kakra ntem ache na ya ekwa ye nhye da hu ne poma sibrenti no na aye bibie wo ho. And wo hwe asem asi breman dunkwa no no wo apa denchira east mensin mo finfin mantam na ano odin kakra se tricycle rider wom twitwa webo ya ne praja yi bia na ne din de yaw afriye dodoa your friend is saying yaw afriye okay dodoa na friend Batman okay Batman na enkola no pe hwehweman kasa beto dwanche se enkola no ye nsia 6 enkola no ye 6 ena mentimwas kakra na so de ye eda obey ne ne hoka fo be maintem ya wafri yentem na ya wafri no susu se ne hoka fo ne obi a onya nokre onni nokre ma no awawade nim en oni na wo emma pore ensia na obani ni nokre ma no especially mra wakwa adwuma ne ade a no obeba na oba no susu se oba no obi aprapra chiri kura entina ba ne sa eha no and yenim se de mema sote ade ba ko a eta ha mema pa ne se be ma be wade ana wotwempona na obehunu se ne yere ana se ne hokafo no ana na mpra ne nkanchema no obi ne ne hihye ho a be ma no wahu that very day no ade ba ko e ba ne tirim ye adwene bone be ma bia including asofo be ma twekura se no oba yes ya ade ayo ho no mema e twekura se no oba okay ban pempi no oba ye bidi a yesene de ne normal ha adwen be ma no ye bidi a ekire din and be ma no susu se oba na etwempona wona chinti no ha no ena mentemo ase ba na ode osoma oba ne se ade a chemofra ne mpie ye nti no nkona onkonya na wo mo okoya na owura yin sa de petrol gu oba no so ene mofra no so na wetwaja tomashi wo no nyina na wiye ye nka oye be ma nka wonyina hompo na oto nwuram mudwane na okopa ahoma e de share no kono no age ne nkwa firi nsem na ade ba ko a medwen ho a mente ase wo memu ni se bra ko bana wade wo hue no enye nhye awade ye nipa pe ebisimisim no nhira ba da na anware na mese na awade no eye force ana awade wo ho no ho enye force so utumi wade a eye especially so ye be ma utumi wade a na wuhia oba a odwo na ni da form na opebra bo a ma ne ma nyina to yie kama ma mom sai me anya adom na akuhia sebe yentwimfam ni yenkonkon no so de wabra botumi wiwie se mu akuni aduma enti it depending on the kind of choice I be make the season and amontu a obetuni gina ya obesie no ena be kire se de wawade be kwa kwesi wo and we ade akrachi ye ya eya wudi sem a enya de akobrane ese wotena asema we e ba wutirim no adwem hwe ye besre so no obi twempona so no obi awade emfa ho ne emfedodo a oni nipa na die se bibi ikoso na se ofi se de ekoso no be hawa na se mo no mo wade court awade ordinance marriage na mo ye ya na se be hawa bo modia na ko na mo separate kakra because mo separation ho a metumi atete mo ntem for some period bi na mo de asiesie mo ntem so ho mpo na se court no ngu awore na so wonwale bi okra obi antumi nkyekyerew ba ko bla metuwe se me no awade na se me hwe ne ma bi a oye me na mo wa me na
me nkwa be free me say na say me akra na metu afiri akwatena takrade a obem den there be like obem den me mra me ma like obem den obi antumi nya wo hwe ene ekoto sa wore ne yengu na me mafia obem na wa bechimi akotum ana what is obi ni obi tema me ma ne so mafia nti yakwachina akotum there doesn't happen that way and this out here no na hwe na se ohu a krache oba na twifo wachi na se hawa jana abeja no waja na brabo ama no wo ma no na wahwe wo ma wa ma wani akọ ma wahwe wo ma no na ma oba no me ma akura susu se no wo mo di mpamu agro no onko no no mo nkọ bobra ananya no ani na se obetumi atena se etumi afafo petro di agu oba so etumi adibi edi agu emofra no so mofra no bone be no mofra na ye ana monto no susu ya be ma susu ekwan it is alleged ebetumi abasa ye nokre anase enye nokre because nipa wo twekura na ba kobna ohun se onu obi gina ho kra di nkomo kra na now suspect we say obi bia ebi kra na ye ne hwe a etasi da yetimi accuse ebinim wrongly obakwa na yese ne mpuna ne obakwa akwahwe no bakwa na ntesa yesi we one na hyehye ho bokwa akwahwe na nokra bia anim ebia no ne ye free kura keke ebetumi so abasa ye nokre na mpo se ye nokre mpo a enipa nkwa ye nto ye besere se wuti sika koye obi hu ade wade na wonto no wakwasere na fra busuya nche na ote wonchen a oboawo amobobra wo wade obi a wonto no enipa awade anya se wati sika koto aponcha na se odwan o eye contract na masan na damontem se montem ho ase kura mutumi twam obi akopa ne ba bitina ti se wonu obi tina na hwa na nsu se de abrabo ne kono se gompa I don't foresee the essence in it say obetumi atwa ja e de ato enipam ahye no se mahye no na waje nipa ne kwa de afiri se ma de ntiam su se wo famachi blakoro me hu ni se wei nyansa ba akokora no enim na eya me ya pa sa krachi ya hye no ho no ne ade eya me yo enko wan hye no ho de anka ye ohu wan hye no ho a enka ye pa ba se wa hye no ho saa no case no aye foolish case wa hye ne ho be ma na kasa kwa hye ne ho akonfo sorry DJ Omaro mesro me de picture bi ato so ntia fato so ane hwe kra che na wa kwa hye ne ho akonfo no enti so mu share o Facebook no so mbe hu no o join live on Facebook branch here can once we ya every year wa hye ne ho akonfo na wo de ahoma atumi ahye o kon saa no wa se case no anka wankunu ho a ena nka ogina ne na so se be ma mu a so ye be ma and what dear would think and the pictures are very, very disturbing this morning. But Nina Muno was here the truth. Now 1 hour here live no who pictures are a branch here can was me. But what you idea way idea air coso in most of our area Wagan Hanum. Wabanda Bemate, trust issues. Bema F4 Banachi. Obano so F Bemanachi. And will be any evidence, but trust issues into no. A idea ekoso and cause a lot of marriages and our judge do one court no yes answer me akojo Bako brasere na meka no awade no ye enimpa mienu amaje atum se mo pese mo bobra na mo chechire mabusua na mo kon kan wa aburabom ne mpuntu kwanso you see say awade na motemu no se nukure nimu a meme de nyina ni se nukure nimu na hwe na be hawa tontentan ha ho praprachi na firi muko me no nam na me hwe na se de wo ye no be susu se wo fa machi a bra kobra o yen se gidigidi mansu bia ni agire me no okonto kwa ye den nyansa nim jana life man no se wo fi se wo ye okay with it wo ye okay with it obetimi na trend ye wa brabo a ba so hwe na se nipa na fa wachi ususu se wo fa wachi na wo ntumi na be hawa firi mu fi eye simple so simple yenkum nipa o Ghana mra no kire se ye ni ewu and emani pi etimi hunu se ewede wote trust issues no ya de ekoso wa hwe ni ya be ma na kantam me ye wu sei mo bone ntrene wa ka so still da hote awade ne ho ese otumi jai yes wo yo ba woni be mate be ma ne hyeda anyi unni ase de bia kakra no wa accuse wrongly owuzo no obi kura ye we ne buafu no pa wusum ema no ta bro ma ne bi pa wasade we ho
bema to me ka about edne to form eche no papa no sum mena no su nyina dem mogya wasa ne ma we ho no wasa akoda na chibio sabe wonya ponche wonya aboa o ese wo firi mu fi o ka na ena mene na wo na mene na we mi gya na hwan na behwe mofra no obi ama wo nsia hwan na be ware mu bio oh okay fine metiase pa na enti se wo ho be kire wo ne yebeku no de na ape ye se obetena se men ye di gya hyew ye de se kan beto men ni papie mo atwa o mo yire muti e wo kurayim enam trust issues nti obi e de aba bone yiri kwanchi ku no oba bi so de aba denchi ni kuna kurayim enam trust issues onyini ni enti minu aba wutie me minu aba ma wutie me Bible say yemfa wade enko heaven e wo Bible no mo awade no yemfa enko heaven weni ho wo wade a ahana mo ware ma wade mo ko heaven weni ho Paul say adwaman nti ene yankopon atansa hyehyɛ sɛ bɛya obi anya ne ho kafo baako obi anya ne ho kafo baako ene ma enam bɔne a mo bɛyɛ bi a wontumi hyɛ ho so nti ene yɛ sɛ obi anwade na ya nkyekiri obi atwintwan sɛ twintwan atwene kokɔ wade wo hwɛ na sɛ wo wade na muawa pa oba bi tina obi anhyɛ o Ghana mra ni mra bi ani wo mayimu akyerɛ so wanwade a yɛ kyew me hu obi a wanwade ya bɛkyena kɔto prison sɛ wo ya hwɛ ya da bɛ wade nti ya kyew begyinam na nam lam enu ni ebi ni ha enti wo hwɛ na wade na bɛ hawa wo yo bi a wo yɛ quick tempered sɛ kakra na obuafu ni ade adigidi amesrew tena ba bi din yɛmfa saa nkɔ wade woni ahohye so honhom a ye nwade wontumi mfa onyonko bɔ ne nkyana ha honkɔ wade na enye yema innocent children mo fra wo nya bɔne danka bi nhyimu ususu sɛ bema na oba ne fa wachinti watumi ahye mo fra me hu sɛ kra kyerɛ me nya hyew sɛ na adwene ye papa that's how for see me hu sɛ akwa na adwene mu ne mu bɛka sɛ wonom nu bɔne a de bɛka sua so num nu bɔne a bɛka sua na ma ne pi ohu otumi sɛ bema yi obowi ano a nya sem kuma red on fa ni agro num bɔne nom ene wonom na ni tua pa ene ne de boys ne de o ma mo num nu bɔne mo ne wo da ede yotumi si usu saa ma watumi sɛ yes wo ho asɛpɛw won kwa ne ebegye no hu hwe tumi ne me dam ya hu sɛ ma filipa na ne kunu num do bɔne na ne fa ne wosi ho ono mo red no I mean wa ya twintwan na ode ba fie ha kwa bota no na fani tirim no osi hu na ni age ne kunu bu adwuma mpam obekun da koro hu hwe da ne wobefu obefa nkrante no obehu ogefo Ghana fo ama omakwaye agwade bi decide makwaye ne se World Cup agwade no saa no men ye no kyese wan wade a okwasi ampani wo wade na se wugya wade wabo musuo ya so nje hye kyerɛ se wade ye nya bio yo ya so nje hye ne kyerɛ se wade ye nya bio no ye aso pani ngu a wade ne mo na wan kasa mo wadwene nya adwuma penifo ye sabe do tini gya no num se de hye ne fa ba kobra wo hu obi a Jonso de no obi aso ne bemem se krache me hu se Jonso de unti Jonso wa hu no bi da dabi wona anim se de wo bemem hyehye wo fa wona ati ugya wona se de gya no e prampram wani hu a wa hwe ne ye beku wo sa so pani si a wade ne wo ngu no ma wa wona akohu na aso pe no ye hyehye se obi nkogya obi o no dabi ye kase obi nkogya wade Bible say wade ma ye nyan agya adwoma monkuto na mom Pasa won kwan be free won sa de adabraka entwa so pani wan ka se jai wa wade wo kwa heaven na brobra pa yanko pon kan so wabjai wade nti won heaven no nyanko pon kan kira we say wo wade ne wujai wade nti won kwa heaven nyanko pon nya sa de no nyame nu trimu po e kitawo ene tebia na wo mu ansa wo free mu wo bon kwa ho ban so yan hwe han na so obi gi won kwa free nsema wa na waku hu wonim se ye kaseme se obi pese okume na me jeja me homa nipa ne kumia enipa ne wakwanya se wo sere bone fache sachira na adwen nya nkwaje bla ko bla di ha fa de wonim sa same me ye ma adwen se mekun ato atwene na metumi kun na me kwase sama adwen bobra pa na me sere bone fache a metumi nya nkwaje ma me ho wa me a mekun wo no se mekun a wo no se mekun bone mu a wo se nipa ko no wa yo yira ba wonni akwanya se obetuma sesa wa adwen enti yemfa yenkwa nto chacha wa brabom
yɛmfa nyankwa enwura to pre emu bia ma ya adwena ye sɛ yɛ wade a sɛ yɛ bure yɛn sɛ yɛ tete yɛn sɛ yɛ dempo a yɛnya kwagina court na yɛ san na yɛ kwagina asɔfo anim aka sɛ papa mo bɔne mo wo mo nkwa mo nti no o tunanim po a na ni gye sɛ tu afiri hɔ obetenem tumi so oba o yɛnum nyamfo kama wo pa adwuma wo jeja ho ma yɛ awusum left and right adenti akuru nyi wundi o meto wo so kura mpo sɛ onu obi kura dampa so da ntwanto so saa na obro wakodo oba yi nipa ho adwuma and dwumadi a wodi you know or engage the general public ya will be beja no contact one ni be din so and most of the men send ye can ya boil it down to trust issues ye can ho asem ya and idea kojo hard dream pa unim idea ba ko a awadofo ne mpenatwofo ta ye pa de sa kunkum ni bani diduwa na ani obi tumi emma na yere anana mpena no man 1 inch kura aje se wante se wo ye ko opeso tete hu nipa kura ne kasa sabe metumi aka se eye jimisem to the highest level. I am telling you mumfa ncha me excuse me of my word run afro no why na ene one ne kasa ye no eye jimisem to the highest level obi anani nti ye no ye immature ena ye sa ade no wo ye sa what is sa wo tam so so be wade tena baby di usuja you are not ready so be wade yes sami tuwe minima adwuma ameye sama wade a me yiri ni adwuma ameye ye ne mpanifo ne dinsa wo so adwuma mu na sa na dwo bi afrem a hwana ne kasa ye no yes story be as one na ba this time na hwana ne kasa hwana ye story no unnecessary pressure entre me wofa matena si din na maye din amete wo no pressure unnecessary pressure nti esam dwuma brabo mu ye no fati holding I'm telling you pe ho asem na ofa hundie kakra wo no wakoton na krobani agye ofa hundie afiri wonsem wo twa ho ba bia ntwa ahomete wo why mama wade na kwede se sabe wo wade pe na akyekere wonsa gu wachi ye bo sum left and right aden into obi wade waton ne fa hundie ye besre entita be ma se wo twempra otete no jai wo hwe na onyini ni agya na kobo bra eye simple masa enya afi na akọfa wo yire fon na me hwe ade na ma hwe ne frɛ ni na wa frɛ ni pakro no hello ya frɛ wo sɛn wana me ne kasɛn ana no akwala na me wo me shop ba ko akra na ame ba ko me ne ko church na sana ni kunu ni nyini ni la ko bra wonim ma me no so obi on me ye fine panto ka kire me sese ne call ne ba obi frɛ na ya me mfa na me kan che ni pakro so the phone na be si charge do you know what happened me fa phone na pena nipa na hyase kwasi ampa ni twaku mo na manyema yere de dan me say atem from pampam kwasi form no do atem me na me ka kire wo mo na manyema yere de dan kwasi ampa yi twaku obenyin de dem atem free form kwasi soro no do atem telling you we our trust issue with na yere no ameba na bizane se na mami na ede na ekoso no se wo papa de man no to dido bi mpo anyima nkasa obeya ma beta jese buru nyina wom why Debi ye no ni pandu sa empempen so is in fact odo udo obi anje so abodam isi aya mama yenyusu ya adwen na we yetirim ni se udo obi a enje se wodi wo hu hye ni panimu to the extent se bedu ba bi a bebekite ni pa na ba ye kra wo yem hyew ene de ye nkwase ado ye no sa dabi manipa na homa kakra anya hwe no so wa nankofo anya hwe wa abusua wodamu internet na nipa no wo mpese obenya ne ho ahomete kra ya free wo yire tonwade sometimes ade ton wo hwei eye customer relation kwanya be fa so a won customers ebe reti no e ma wonya more customers e ma ye to wade e true pa ebi so tumi frewa onu be di agro ne ade asa na obi tie but oba no said your person dwumadie ne na dwuma no kon kanti onu be di agro enche se oni nipa na etwempo na sabe be ma kwadonto bi papa oba yisum for no reason adenti oni oba ma fofre di nkomo oba bi so ba boni ni kunu minim won paso pa be ma sum left and right adenti a osusu oni oba bi twempo na e wo mna woni adenti man de na so mo na mota yesa no why na efre wo no but this time why na okasa no
and wawade and we free pass akwa from team onsi obi o adansi dia mema ni die nya asem kuma. Right, God, I have a message here for you, and this one is coming from AJ. Also, this should be your daily discussion every morning. I like the man already. Inshaba Koju Samibi. Marriage isn't a do or die thing. Koju wakasapa. You see, Koju wuni man pay. Obekasa kofi bebem. But a bread do na ya debe meti for. Sure. Then also come into the show and do their submission. So Koju wrap it up na yama Koju kofi nsumbra man pay na. Ya fa call sene. Me wrap up no. Ya besre Ghana for mutie. Awade wo wade a. Won ton won kwanhye obi ansem. Me metue me wade ne. Na me hwe na awade ne said ye kɔ no. Me di agora me hwere me nkwa that day na me no be wie. That's me. I'm telling you, that's me. Me mfa me nkwa ngo atopre. Me hu ya me nim de me nya ne daache. Ebe na me ne wago. Me metra ma me kuma ntwene ma me ma na bra bɔ nkɔye. Bagojo makoye for better for worse. For better for worse. Na worse na ba no. Bra problem ne me sra hwe. Se dem di kan ya no. Ade nti a Kristofo nti me ka bia me pese me yi Bible ne nyame soma firim. Nti me de beta ho. Fa bata ho. Ene se Bible ne se adwama mope na bi betumi agina so awa egu awade. Maka kyerɛw me ma so de ya mekɔ se wo wade a aso pani ngu ne ma me pastor ongu aware no. That is the truth. Aso ne policy engu awade. Beta ya me na makɔ wade. Ena me nim ahmani ya me hunu mo sofo hunu ye. Una otuja ho. Una otuja ho. Wo kan osofo no de obe kokro etufo. Kansere mo kama. Beto wi a otene de ho. Una ate wo de ho. Se betwa wo me ne a osofo oni ho. Wuwu a e be ba so aye nase. Abe fa twankonkon na gina so ekosie wo sample. Kama pa. Ena wi asefo no ba wo kwa ya le saba na owu afano. Wonyade Krati wa nyade na awuye. De twa wo mene. What you say? The pressure. Won kwa yade sa mo, wa nyade da. Ya papa usumwa wo knife. Enya yade asem. Ohun. Ye wo man papa bi. Ye wo man papa bi. Ye wo man papa bi na ye wo. Yeriko kakra yadeko. Yadeko. Na ye kweja oboko. Koju Favisi. Wa wu no. Ena onim ade mistake a waye. Bi kram pa na that time kwa na wontene wa urade mu. Asofo na bompa ye but da obewu ni ye bompa ye ma wanya adwuma. That is the truth. Me no tena ho a me no ka asam na me na da oda. Bible na ewo mu no ba kwabra me wunne. Na ye bompa ye ma me a. Mpa ye ba ma me na no. Enya adwuma bia. Mate. Kojo me da sia no pe Kofi Brahma quick one na fe no. Ye fa bre ni nyina MT for 106.9 Anidaso Wɔhɔ bia. Kofi Hitman. You need the empire bond here, the chichiro wana wo ye the chichiro re. Na Hitman, me de bia me make say we are saying no. You were saying something say for better for worse. There's nothing worse than the Enquiries. There's nothing worse than Enquiries. De bia make say nipa ni bebre wo krum ha sen a. Enye say ni ye kaso bia bodama eno nkyere say nipa no aye ne hu fi odede da abonten. Ebi ma bodam she suit papa. Ebi ma bodam she suit. Ene no kre. Ni aga ya yi. Aden a oyeri afa wachi. Wo hwe na oyeri afa wachi a. Jaya wade no. Simple. Not necessarily say bia. Until no or suspecting a wife. Hitman, wo hwe na suspect ya when there is a trust issue. Na wo hwe na enye yi a just walk out. And you say you support your Arijayo, but send your warrior woy. Sasso san our Arijayo woho. Into so ocean as Mwawa, Sifom, Obia show, a warrior and ye by force. Oceana Mwawa. Oceana Mwawa. This is the statement. Oceana se Mwawa. And it's going to kill you, Sifom. Cause this statement say before answer trust issues, Bebane Sadi Winna, Hitman, ye free be obsession. When someone is obsessed with you, or bedowa be obsessed that, and you're very, very serious. This is where money and jealousy no ano ye den. Money and jealousy ano ye den papa. Money and excessive obsessed with someone, excessive ankasa. Inti eno na say, eno na eba say o ye ko okra mpa na afro na ebuza say why na na kasa no. Why na ewe eno kra no so obi twa na ni show okra mpo na there is a problem. Yes. I just say when who bibi kitikiti bi krampa like mema ye be fa ne normal no. Onu hu ye na ni jaso. Enti eno na o hwe a me na minim girl bi ewo me ni nyina na call tertiary. Na Hitman. The girl was too obsessed with the guy to the extent say
say issue ba guy na infinity ba or suspect guy na say guy na infinity a he otimi chi guy na say two or no the second won to na wadwane. And this is the girl I all can issue actually me. You see, cause or you too obsessed with the guy on pese Obia be ben guy no cry or person nya guy no to for no an ho onwan ho nti se wo hwe na se science bi ba a ye kire se wo man aba be kona minia sign cause udi agro se me menti no bi akun ato akene and Hitman ne ya rewo ne se ye kun to kene pe nyame ampata we yi ase na obehia boy foforo nyame ampata we yi ase na omma benya stepfather. It is so say wow, and you are so depressed na like how na e put your mind to the state one hwe ya betimi abodama fam ana betimi ewu afam just say insana odi ba ko hu na busuafo age ho nko a fanensa ko hu na busuafo. You are not the first person na wuja aware ebi mu ejai ebi mu jai so esio mu ye ebi mu jai mu sia odofo pa. And a sort of farmantem. Usia out of pa. Unim baby a unsira be pay free. Unim baby a weniji be pay free. And if you are in a marriage and you think say mwawa nebe kunwa, just back off. And right. Me menti me met. O do menti sa na we weja ma ho. Na obi abetete o ma. And no na o dane sama ntwen a o rate me wo ho. Say some right. Kofi Anope me das on the front page of the Daily Graphic Anope banner headline Kesia pa ani edi hu komo husband burns wife and 5 children suspected wife of infidelity. Abusia braso Lumba in supernatural mineral water wana daruma wonso wo frɛ na wo de wadwen kyeraba maje yeah no me pa chwe fro say me dey ani Evans me fresh ya sham Evans ma minti Anope edi kan me bɔ mo abaso na mira Hitman na ka me wɔ normal me fro na nka ya discuss bibi me pa cho mrantie woman nim senia omo ye drugs na brantie we me suspect say drugs kan ho hwɛ me chrome 3 weeks ago akwala 22 years ne ma me nua wada otwa ne titain Bremen district. Wow. Enra asindompem abrantie ne papa nua ko carry ni kokɔ tete ya ma me no ko se dem a wakokunu na nse ka so a sebi mu animu a abrante pese one ne mpnada na bai wa ne se sebi wagu ne nsa na wawo ne sikan na me de mesre Ghana Police Service gato se wo krom ha ina na no abrante a one abayo a o se wafa ne sister Ghana da wo Manford no nye gato ye besre Ghana Police Service. Na mira metu manefo suban etise yinse oni nipa na etwempna na ni suban ya ubehu mira Hitman me be ware me so ma be brehwe eni ntini amenya ne no yet na 37 years o last 2 years su obema oni suban uye oba ubehu oba oni suban se oni no te no oni suban ya be ma no ubehu Menko ware no enne sabi wanimu a emranti ehye wo mo hwe hips eni sabi eto eni ye de ware oba oni suban ye ware no be ma oni suban ye ware no right Ravens Anope ya da se gina so me free line so gina so na producer eni in the Enquires. Good morning Hitman ya fra say Kofi man ya shama diamond Kofi ma minti Anope Hitman are ho and the itina ye say the end of you no young worry, nya so dear, boy. It's only Vivi. Pashover, sorry, I will. One June, I can't come to my big boy. No, you should be born to me near that. They may they worry. Me that say. Good morning. Good morning, sir. Me about your first say. Yes, man, I am because I feel so much. And I'm minti Anope. I'm bro, ni bi. It's on the thing. You won't go for you. Won't remember you are they are innocent, but only drugs. A man or no and here for Barisana one day.
Ubunsa Fredia, while 4 years drug maybe no one sorry at your ban. And then I am modified mano, because not a month fortunate. Oh, but my quite a nimunisa on Tessa or yet drugs while the woman don't even know. It is hard and so right, Mate. And also count for. But that's say. Good morning. Good morning, brother. Go at the sign. About the another room, I'm here and patch almost where. Namiadam Yahuya Baminti want to pay. Sammy B. Mr. Wendy, my catch of the Ghanaians and them, and any airport to Ghana, Sammy, and it I have for Wakuma, half of it, I can't watch them and Panina, as I mean, yesterday, why? Share Brother, your best friend, your money, and mamma. Says to be said, your co-relationship, my Ghana, have to say, your chum France, and your Waliu. Young Walim, my view, and young son of Obana, one casa, and a Beman, one casa, who pay a wages, a Walino. Now Obano said it, no would be. And your best, the war champion, champion, they wouldn't plow winning a champion year, and son of Walia Bebama. Right. Now, Walia Bemobadi is supposed to take Bema is supposed to take another Mowale. Now, rather than be a airpono, and yes, Anna Nanka will say, what for fine. Okay, Mate, but I say, good morning. Morning. About Jeff saying, from a atas before EB. Mammy, you want to pay? Only baby. Pachopa, Juma Moya, dear Yamin Shambi, and the Omanos are not feeling too much. Where's the normal panel? Where's the normal panel? Brother, I want to meet Jam for you, rough. Now, as a man who say, it's do all what it could do, baby, and do myself, you to me, you. It's no person, no soon, Casa and Daddy Kayano. Oh, no, Yamasa. Opetu yiri sisi a omo kote su ketie mi na me ka chero Pharmacy, me that say. Good morning. What 2 about 059340 6565 0534 050 199 and pay Lumba is supernatural mineral water. And come my yedi also chere wadwen. Martin Me ba chere for say. But you can start to go to that with British. Do you do my too? You Hitman with the papa. Now, when they may round hook again. A round wouldn't say, oh, penny Pakuna, Pakuna Bush of way. And now, so it's all a bema, we are cooked group, and that is how we got a welcome for. Why should you occur? Can't you wait uncle Beduana? Hello, papa. Or then penny portion, no, maybe it's if you almost come out and I know the papa. That's it. Do you do yan so yeah, that's it. Good morning. Morning. About your saying. Letitia man so kakra na menti on kan pay. What tell you an pay there. Ya da mo asime ma pa mo. Eh. Adu we ma fe bi mo da. Me be ma kwanante. Be 1 year na me ni so no. Be fa ye free answer me don say. No. Ni ya wu ye pe na me twi no so ni. Because ma e na me show me so na man twi no wa. Ni ni de de. Me twi no so guys ye. No matter. Yeah, somebody there. You say you're an animal man. Who call recipe to know who send a yaman a copet. Now I can listen because the name and I'm about. It's very bad. Right. I'm going to go you, Mate, yeah, that's so to me a friend. Good morning. Good morning. Be about your first saying. Be about your man, so I'm into okay, pa. Why? Mammy, you want to pay. But you and Pennyful Bobby say, if you could be Srayada. A man, my son, bro, move boning to know. I almost a money being society. Now, how we mean, be more pa. Said a more kind of may you call cry. No, okay. And I'll hand over it. No, pressure. Papa, it's here the master. Need to make dear, no more dear baby. Yeah, that's the place to me, a friend. Good morning. Morning, Daddy. What is that? Maybe I try who you pa. You're frozen. You're very anti-comfort. I know person here that way. Now can be same friends to my friend. And my name, Memma. It can't idea of Bema, dear. Of the dead down. Uka can be history channel. Medium in Tessa. The family panels are not. And nothing I make catch me, Mamma said. Uka warriors are what they make us a man could be. Nikobi, but so war, send me and so, send me a no. When you pay 5 years by Jawariano, but next year, no one come breath ye bra. Never my bra, make out them and a tour,
obeshe nkwada no ase because be my adiboni yafo e be me binum ni oye bone no mo na mo frɛ o ni mo ye bone o mo afrɛ na so mo ka mo sick me that say yeah so yeah that's no pay wow good morning yeah for saying I say very before because I feel kotoku mami ti wa no pay masam kakra me ka say eye daddy free me Mesrebo, ye hu ni billboard bia wo krom say that ye ye ni koswa na bibi say. Tie na mo ya fa ho. Mesremo pa na ma ya mesrema mi nyamo. Ma ya na ma nyam de mesremo pa mo nya bibi man high. Ye hu that billboard ba ko kra. Yeah be man penifo aswate. Why? But when they talk to me no, me yuro ho ye pa da no free no ma wo me bad boy ma. Ah, ma wo me bad am sika. Da o be di ni be na kam de na be na ka ya. O di ni dia to so ama me. Ana fu ti anto ata. Aseme ame yura ahwa me dino kura me tiase yo ba ni nyina edini dia me dia ma no yo but yes we are that say good morning me ba chef for saying uncle Atunio uncle atoka say free him fa shama mami too yo ya me sure be we ma pa mo ye why that's it usa empenfu we bu bedu there say lo kwa wala bi say nye de me bia no the man not sure. Embra me ba worry. So for cancer me no. Or then take me the bread or the tremor. Sure, and pay for what do. Pay for what the papa. If you say about worry, let say your bar no brama, who papa catch your death. And I'm well tree. Many young and I say your bar, woman, no papa catch the man and woman young. But yam dan tell no yam ba won aya won ti na nko ya ro hu do bia awore na nyina wo itumu ku mbafo ba no yin oba ni nara won ka se su ku hu oye su bi otinu mu ase wo bo wa no oba ni so de na itu fo mi ye papa akabo we mu kuni ni su be ya wo ni mu ni okay yo if you ba mreto yin baba wo no aya me ba man so asu nda ada wo hwa anyi sabe etu na ye nufu mesra ya wo hwe suban no se kakra yo won investigations kakra ya te wo yin tu fo mu kakra uncle ya te papa good morning me ba chef for say it's on Emilia Mkasafis in Washington Emilia mami ti wa no pay yeah asemo amuka no pay da me da pa enu bia na madam fu bi wo ne boy ne yes scammer. Into no code you be boy na try to computer so she. Into dey bia so Brunen. Into mo asama na mo de ba me de pa. My friend is so ntie mu. Say man na on fa nya man so a. Oh me da mo say no pay. Yo, but yes so yeah that say. Good morning. Good morning, your Hitman. For say Tiatre. Mami ti wa no pay. Hitman ya min sha mo na ma pa mo bo. The metu ye maame ne ye nuane ma na fon kase ne se o wa wale ase kura ne se be ma no hu se oblo me de bi o de sake kan wa da ko no ebufuo ne be ye yi ntu hu sa na se ebusu afia na se unua bi no obegbo na amane ana wa gbo na amane bi ko de bia no e ma ne ye nhye han odo nti ne motewa ne meme ye hwe Ghana ha mema ya bro ma eku omo edo so kin oba sebe e bia weku ni kunu nti mema ne ya bro ma ni ku omo dodo nti ma no mo kwa muntu ana mo pa ne mo nhye ne be ma na no kro de kase minya wa me kunkura na se wuja no no o pe baby tena ya me say no pay good morning Hitman yes sir bia boko die wasti me hu ye mami ti wa no pay mami ti mama Pensela odoburuni na mi shirana no Enquires ka Hitman what no but aya sabu bi mama what yeah no sabu bi mama yeah no pre alu mono what pre alu mono yo aya sabu bi mama yo ane kobitela aka yumu bi ama ka so ya wontie so ba ai so bi etino and also no ene ye oje boso wa mo wa pre no na we ta bo oje boso na man with a special request Mate what do you buy no be your request Mate what's the good morning
Good morning. Mami ti what pay. Hitman. Yes sir. Saa nkomo ya edi. We patrol the DLFM ko dentry because I feel UPS if you go. You kwajo mami ti o. Hitman, saa nkomo ya we di. Saa problem we adahwa free na nana papa ma penso abesi ne ayetimi. Hitman. The ebetime me etu saa de we atukọ yanko ho. Yanyanhwe ho. Hitman. Oko Arab countries ni bi so a. Se oba bi ekọ na wo hwe no tokra wo case. Ghana yebetima ye law bi say wo ye bema na wo ditumi say oba we ma ware no meyere no abusia nim na wo sa bema no ofo oba na ti ekofo oba fofora jail wan kokora 20 years obeko wo ye oba bema ware no tifie ofo bema na ti wo oba ko ye so mu a jail wan kokora 30 years obeko. Hitman ebebo be mehu se obe sa de wi ebebo be hu se mefa mi kunaki. Hitman se amfala bi anto he be red light am hunu funani man mema sa ya tete no. Hitman sango mo we asem we enya sem papa se be aso na nso no ye night se da yo but alajasu bi enka mo enka won so we do a very final call na fa no pay ya hwe na ya wrap up. Good morning. Hello. Good morning, Black Abraham. Me ba je for say. Mediane to me o na no pay de bi se mo obi sakra. O me ma mi ti wa no pay. Oni mi se emma ensensem ni nkwara ensensem e mu ya. Na ni nyina ko wie aban na se ye. E wo se otimi enya agencies bi a on bi kunya protect sade. Because ya de mu ya se bibi ti se na mo ko police station a. Police for ne say TSC council na akwa ya arrest. Wo na wo wanya asem na wo de akọ no. Wo na wo se kotofu e de agu amuka mu ama o ansa na o makọ ya arrest. Emu awrem na enye Ghana ha no ma. Enkata de we me si ebi abakwasem da e okro bi aso. Na eya na o mu asa no ama we eto o mu no. Eye oni biefo. Mo a ebi ni o mu ho a se ba se yemfa sika ni akira ombenya bidiaye mate na ya nemu ya aban ne hwe no fa ne nansi ona sa no ama no yo etuonta me da say ya conso man the way aba. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, boss. Me pa che for say Me pa che frame ye di kwaku me free East Legon. Kwaku ma mi ti o. Me pa che o mi a ti heyi me ne mba mi no net me de ti o ba ku ye nesi ye fa ne dwuma ye o mo posti no ba ku ye dwuma o perfumery shop e wo one of the biggest mall Accra. So ye dwuma o perfumery shop no me ya ma je say enam so ye dwuma ni nti no se mbe top perfume wono mo ma onya e ye fa ne percentage kan ni sika ho the perfume bi ata me ton wo no ba do ye dwuma na me ka se ono je sika eje be 5 times 6,000 no obu sika o me ho the perfume at times hat one ho Andre ya wa friend so mo ye promo bi me meto bi me sa ko ton wo oba me cabinet one mo perfume be 5 as 6 ohun nya san kan chem se abrantie perfume ne ye kaso ba do nye dwuma no ye nurse ni no ahobrasie bi omusa mi skada onye dwuma wo ntisi ni ampa acho mo ne otie fo amutie no na me ware no pa acho a eno die san komo meja ma silver lady tia ben wa oba jaso kwa same be so you ano kwajo so you ano senior sema pa acho mi yeah eni I will say bra no Obia we said the open ho ne said the obo ne bra fa ye o mema bi o hodom a oba o ye ho brase o mpe obi o ho pede oni ne be pia kwaji nani keke obi so pede oni ne be bo bra adwene da action obetumi aya ho brase ahwe ne mama no nti up to you say wo be si wugina ye say ope obi a oni ne be bo bra obehwe wo made ya mesrew fede obre ne ho ase no otuufo say be ya osika nhye na pede oni ne be kwa abonten akwaji wani dia de ofra wo say beto ne wani bi ka ho na nyame shaw yo na me kasi say o yo ba na aye bema na so uchusi bema na so ba na ne ware a na say the end dey no disappoint we yo but mo fa me bon nchem na mo fa me kasa yin wona aye kwasika no that is the truth that is the end the day no division na me miki no en na be kire me mba e da ache na me da ache no ene say ne nyame adom ye papa koyi a hwe oba odi na chi a one ne ko wu we ne fe no ba
so maybe me too for me call. That's it. Yeah, that's the someone to me afre. Kwajo ya kwabati enchia kwabena danso. Dr. E.T. Akono. Kwabena danso. Osi wo tie show no. Na wasi me mbusa osa no pay. Mapo mu te sen. Na sen ye Christ ye no. Kwabena danso sa no pay. Obey ne sa pepe. Kwabena be ye ne. Some say baby I will free ba no. One Dr. E.T. Akono. Doctor no can say. Where doctor raised to the power 5. But Edin was one money here. Doctor Nana. Oh, okay. Nana ka yes. Kafra. Nana E.T. Akono. Jimo kancha kwabena. Na woman ntuna na say. As ye tin ananso ka che. And ya tin and catch that is the truth. I'm not in an uncanny. And after 1 week, you know. Yeah, tin and uncanny. Yantin on Trinity. Nana be more fast for Nana. I feel Payafino. One cancer and property. I can't remember the last time after I think say you bear 1 week in Nana Befini and I never since. If you're so property, come on. Nedia, actually, no, Casoba Prapra. And I know. Since then, into me, into on fanshim one day. Nana preparatory. Yeah, that is the truth. And Tincranum, Kwabena so. No woman, I'm an aunt to say. Yatin and Uncache. That is they say, we say, Kwabena down so Angasan car say, obey and send near. Sati. Internet is a more boardable, no. Sa double, yeah. And Crana Amandia nearby. Any funny basin in some sort of Nadia Becca. And yet double. Young come on into Kwabena down so say. Then to announce to say. Me say, maintaining council dear, rest with them. I mean, say it to me, friend, you're finding out. Baba, let's say a special good morning. And come Dr. E.T. Akono. Yes, in Yanko. And this one says, Happy birthday, and come Assistant Inspector of the Immigration Service, Regina Carlsom. We free Gifty Barbara Amuaho and the Debano pay. Or say happy birthday and comma Inspector Regina Carlsom of the Ghana Immigration Service. Messenger what the Abana pay. So quick one year wrap up. I tell for free what do one comment do one ba so yenti would not finish yen so. Black O'Brien fan channel as a minute here for no massy. So my kind of friend of bedroom pen swing. And in some ya canin and wa fauti any wagon nante. Brana obono won kwane kitawa wona wotu gya no mse de hyehye wofa ye besere ene memo na abandodo na mpe wo mankasa emponafo mo pa obi yire opede wasiesie ni kama no na abo awie no na mema no pe dodo na sa na yete wo enti ye besere se wa wade no yo ba wa wade ya bema no se wo mpe na enwesi ni time enko ogine sika emfa nkohwe bema foforo obi tumi bo ne yire ho ka na oba no so agi sika ne de akohwe ne mpona e wo nchen it's so painful ya Bema bi wonu ni ahwehye so a na akofa asem aba mesrew enkwaje ukuru sika nkohwe abema bi wo nchen ayade bi ayade bone en me wadanse de bi ne yebeka enamre ni swantene ntumi nkom ena atana pope time no ebedi san komo no bema watumi ahwe oba ma no every week bia I think say yeah we say every week otumi ma na be 3000 enso kwache small boy bi ne kwadaye oba na o bema ne beja na fi ne ni abre you see bema ne bi nso tete ma no pa o wompona be de wo ho enso ne yere yekowa ne buafu atwamene bi asu ayanda awade ayawade na ye mampanifo ne mbam wakohu flowers bi wo kwanchen okwo keeping no okwache ne to efe nanim efe wonufo kama aya awade anesa efi yetu hwina yetu aso afi wani abre ye nwade keke to bo ase nya botre ma ho emma o izi mo bi mfa pressure nto so ena wo che ena wo nwade ye ena wo che krachi obehwe na wana ona behwe na ma wo wona wo do mimi tu untu me pressure de biala da me nwade ya me na me mbom bra oto de na me di untu obi akese is a problem here then ko untu obi akese I'm telling you enti masa uti wona anim se de opese obo bra na fam wani na ho na to obo ase se wona obeti na wo hu se onyon obedi wawa fremu fi right asofo ne ye wo kan obetumi aka se montanya mbe woto ne atwati wani na ho nom na hwe ne bewu fremu fi na ko bo bra na ntini ho ede mesre de ofra ya na wo bi safa daddy Lumba ne be boss ahodo be wokrom ne yesre na da DLFM as an organization e papa yi no ye need to me we yi no that is the truth ewom e papa fra busuam
enti abusua enhyehyeye ena betumi a kyerɛ sɛ na yɛpɛ sɛ wontumi fa apɛ enkoye bibi ena mo wɔ funeral committee a mo hwɛ yie ne so enti wɔnom na saa tumi no ne yɛ bɔ ho de right enti ne yɛbɛsrɛ ma de srɛ mpanifo ne tie mu enti mmerɛ sɛ mbeyi ma no ba yɛn as DLFM workers na na sɛ adwumakuo ne de yɛni tumi a yɛbetumi atu saa na mo no fo now wɔte sɛ mpanifo ayɛ den ɛma ho kwan enti mo fa nkyɛ sɛ akɔba ne saa good kwadwo anɔpɛ me da se kofi akɔkwe kwan na yɛhwɛ sorry kwadwo no so obedi kwan nkyɛn duane a ɛyɛ wasɛm ɔse ɔmpɛ sɛ obedi fie duane a wasɛm fie duane ɛtɔ bi wɔ kwan na asɛm a wokan wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛsɛ kwadwo sɛ obi ntumi mfɔ se no so ɔnware enti kwadwo no so obedi kwan nanse a wade ne ka sɛ nyina asesa ɔware da bɛ na ɔware da bɛ ne ka sɛ ɔkan ɔware da bɛ sɛ ka bɛka sɛ me ne kwadwo si ebedi nkwan kyɛ kwadwo se sɛ kwadwo na aka wa asɛm kofi akɔkwe kwan ne yɛ sorry Hitman yɛ kɔ na lady baako bi sɛ ɔma lenke ne WhatsApp no ne course bi ne partner ayɛ saa de no ɛyɛ simple kra akɔ WhatsApp a wakɔ settings okɔ settings and now akɔ link device the link device no the list of phones are link or WhatsApp ni bia then you take it off onye ne sa simple or so na say call for there phone settings no call phone settings no call phone or call phone spare obehu call forwarding na ewo ho no numbers no ma merge then you take them off simple meaning nti boys ni bi yes girls ni bi yes because me say call forwarding we bi atom pen na so of course how you nyina na yetie there bi o me friend nipa no call no ni ekosi obi fufuro ho me friend nipa no ekosi obi fufuro yeah me friend nipa no say wa ne call forwarding na call ne boy ho nti no boy ne na peke nti e ho de another story for another day right that kromeshere okay so kojo answer na me be kono and na someone very very special munim ne pa yes and na your birthday lady Yvonne Ohinijan nanama she that the Lumba nyom dodo a woto ye nyina ye mami miss person no one is she I think say we more fast and say last year din ko wan na si fia kraman no kwa papa kraman ho se na me fi yes and na ye she we the man more fast and no young wishing a happy birthday happy birthday and comma Yvonne Ohinijan she nanama she na ye the birthday Yankopon hwa no our Ghana had an otie show no kra otie and yan kan chen de Yankopon hwa na 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 woda no onya no sonko no kwa yampa bo nyina de Yankopon a wo hira kra de wo hira pem no wo hira no me bi nka na asefo o ma busuane nyina nya no ho mfa so no onya ne da abe a wiase nyina wo benya no do mfa so nti sister shi nyame nhira no awoda no onya no sonko mfa ma no pay easy some can fancy easy o fancy the abapa we can show the of me krum o ya kramanyi nti o kramanyi a yadu mpenifo in fact yedu amanfo so ana yakaya no enti meduru me kurum na ese me kam kurum fanfo 3 seconds bia in fact bro hune and this is nyame nsha no nya ne kese na omo no ho ban man happy birthday and come Yvonne Ohinijan she and your birthday Yankopon show baka che ne say so utumi de nwom ono nko ade nwom ba abonte anka mani baji o and that's one said andwe ho sa me na me ka me ma de sere nti ka kire no and this is she mesre botum nanka o voice no ya me de opa di botum akeka ya mesen na de nwum ku ba do ho nwum ku ba botwema ka wo fa menyi beje wani beje menyi beje pa ante mesren onwo no ho onfa nkwa adwonwunu ma na ohwa ade easy a pick it no de ban so yesu yebusu well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Encoma production team now, executive producer in Shraba, producer maybe Kofi Taylor Ebaye, DJ Mario at the social media and so Lumba in Supernatural Mineral Water. Wakoyamwa, I'm also to me Fred Jumedia. So you're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.